tonu mai lo balea ia o fo ia tu ia le to ele elia mai ilo utamau ainga au pua puanga ua o le toe baaya o ya so mai fai ma fala velavi inga na tu mai ya so mali sa o fia ai te le au mai sa fale mai ai te le asi asi sa o ile fale pui pui no no atanga te le io ane se fa ma fana fana ai awa e te la foina tu abano mai se ia o foia tu oi tate toi fia la e lo maalu Samoa, tasili mai batolu, amo. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Ua lua se fulu lua miru te bute e le se fulu ma lua i le rea wau deo lea so lua lea so se fulu ma le lima sino a perila lua a fe lua lima ma lo le se fulu maruia ma le langi e babai lo tupa ia ma lo tupa malu tau si o lo maruia me uma i lo na lofa ma lo da le lei te mai lo tau se fulu ma lo ne yola ya da tau te toi fitapa i lunga pe am ngalu le ea tau tua wha ua wale radio sa mo polo kalambe la wau lima Fofogamua se i le July 5 le fia nei o le vea se mua fo le ringo tu wanga wa onga ale whanau tau sia
o lo o maua le malusi o il tamapo o il tinda to ina po le lo matua i le whenga iai ma lau take care ia po lau ioi ia ma nei whanau fo i o naua tu wantu ina ia te ulua ia whamele vaenga na maua tu ai ima toi o mai na tu wantu le tau le valu tae au tanto i o fo i lesi valu le fiafi ia o lona winga o tauna avi le invoice ioi ia o sa o mea e fai e tātou I lano nei ia e lei se mea la tātou popole vale ai a maua le koko a leisa a maua singa ko pai a maua tuai mangai pa ngongu voi ia o male a ko kamanga ale mea na uti fifi e tamitia me se ia whana o le whana na maola ni tono ni sila e tamiti o le makua fia le mea le ko pai ia ele ngantoli na o le koko a leisa o le sua leisa o le sua fai o mea uma fa pena ia wafo ele na te pena ele to ina male lo matua ia po nei matua fo ele tupu wa e nei alo mafana ia e ma koi voila kusa la pe New Zealand birthday pio o la fia ka ko mea inga o le ko pai ia o le koko a leisa ia o le sua fai o le sua masi o mea uma fa pena sua leisa o mea ai uma na sa tanto tangma mafa ia au mawai tu tonu sa mo ia o le winga o lauta ia fai ele o tutusa so ia tu sanga le ia ma le tolu I le fa lima onu tu sanga tolwa wa o le fa so wa tau le fa alua ia tu pe tangata ona o le tulanga fa le tonu o le tamau ai e pe o le iai le tele o tunu o le lang ia le vola utula I le presidente o Amerika na ko ia fai mai ana la fonga ia wa luanga la fonga ki ia ko fa mai e kolu masinga le la tenta fia ia ka ko la fonga inga ko si lunga lang ko pala si mai ai lunga nga sau pakaka ila no il se fulu pasene atu uma se ivanga na ila atu o saina o le fia se la mon kupu e nga wa ile pasene ri ai mara tu o le tele o company ile na rola o lo o ngausia la tu o lo tu tonu o le tu o saina ona o le tango fi o le tutongi o tanga te whainga wenga ia a whaila o le tūlanga nei ia e whaale tunu a toa tua ia male leo lang na paule mea leo tau ai entu le na maua mai I le ason na fi whampea o le kau o le pensingi le kau whiololo na tau anu la ititia ilunga ina ua wha tanta mai la fonga na alemano tele o Amerika bitai o le ua toi I le suinga na le lope fiangi lo ia langa fokua inga le pleske a whai e wha tau nuu le pena o longo e halu solo muli lalangi a kako e koe fo I kuar pe o le paware mea kako o longo winga e un koe wha o ngaka ko mukuka fo I e wha o lona o winga ia atono le tūranga na wale na tuisu ia le mawhawha o le li presidente o Amerika ma whapea ne ai se I koso la I kikiar kao whirima o la fonga ia ngi ke ua wha le kongu ke le lalora o le wama kua wha le kongu aka maa inga taru mai le tausanga e lua whelu sfuru lua whelu tasi ile wha mai o le COVID ia ai wha malo atu ile rei whaingo le hau ile whaingo fia le mele o le whaingo whanak Michelle Lava pe o lo whaingai fo I le taba po le tina mga haluenga whai uhalu le nei tausanga ma le la tausanga mo uma wa solifi ia ka ko wolo e ko nga so fo ilele was fapto ia talo si o le mo so malo lo ile aso fo rele pa ia le ala sa nei le fai ngol dei venga so ia mala so nga fu o le venga so sa le pa u ia le Easter Monday ia ai tau tua mo ia le venga so fo lo nas fo rele ia le so ua manatuai ila tona ma ola tu so fu ile tawa ia po fita New Zealand Australia Elfia ima fita le Pasifika Elfia tuai ia marisi o tamali o lo tātou utunu I Samoa o le na whailo lātou sau I le pui a lea o tātou atunu umalava mai taua ua tuana I antua le lang taua mua e pe o le iele amatanga o le Centuri lona fia sfulumari whaasolo mai iele le kamalo I ki la malanga ia fo I kaua oi
le antunu o Samoa stama I antunu avenga o ku Samoa so le la ko pure ole mamma ole me ku o Samoa ya saua mai le ka ua ma le longo wa sa ye Samoa ni le rava ta saua ke bi ya e makwa e ko fa longo to ai na paule mele o teilo o le malo si mele antunu o Samoa o le fausi aina le o lo o le fui ia tanto o wala si mai Samoa na ufa longo fa mai na fausia I le vaitamia o pule ina I Samoa ia lo tanto tuno I Samoa e fe lo ana ia wala si ma I Samoa e le nganta ia pia e fa be fo ini si o fia anga I tua e o mai le temine o lo fa anga ina pe e o lo fa anga ina pe e ta mo ina e rinka mai ko mai anga ia I tanga ta Samoa mai le na vaita e o mai I le timi le pa wana me fa tai ka kira ko fa longa kwa ngi pomu o kausi I kaua e na pol me le ka fio lo me la ko au la kapi la ko au la kapi danga e na pingi le man Samoa fo ina te to fitu le fa ma tu nei o I Poland e ma le tele o isi vaeng e a le tu langa le dai pe o nei e linga ka fo I fa fa le ka o la ko o yapa o yami no Samoa ya tanto o mai o kile pulan mo ka ko o fu ka fa so piccolo la anyways tanto want to let to know Japan e fa mo tu te tele la vola tu o Japan I le tele ana so son ile fausi ina tanto fala o ngai Samoa e tele ala tu so son o le ka ko nginga la ko e kala e amata mile lan tu so fa ia fo ile le Pearl Harbor I dai hawa ya male fa ve singa o le tala ai mantu ile tawa mo la sa vaenga le leia I Japan sa au ma Amerika Peletania o Farani mai si atun ai o mer ka woronga rua o ia wa au ka ma Samoa ma Italia ia ma Rusia yo se ka ko fa u kana o ile o Rusia nga leanga o nga fo o Rusia nga pingi e Rusia Samoa ve ka ka kikiro ka o kira skama ima I Samoa ia fa pe yo e lu via lu kongo Rusia alla si Rusia e pa le maruru pa le isa pa ko so muni me ko hangi mai le ako e ma ko o le la ko ku ya o singa kama I fa skala ngar ngi va ngola wo ina wa afatonu le tu lai se fulu malelo e wa le mena I tu pulu vai temile ile va inga o fanda ya o na fu wa ave le telefon na fu wa ki ye le ki vi nga fu wa ave ye ma le tablet ya nga wa ave ye ma ngi nga ngi yang fa ye le ko ka wa nga sa fi ya nga amaka o le ko ke kongol poku manolo ele umia e fa longa ku wala ma se ko pisa ma lo le la ko fu ala kam ki ma poku ya la o me le o me fa ale le o la wa ye umai lungor ke fongi ma le tablet nga o le ala ki murmuri nga e haloi sia ki po o amea ka me kila e makamaka o ia ko I fo la lelei oe inu o le vasa Samoa,
Uasili la fafina e ataulunga Uamana na iatele ona falesa Uafaa tonu mai maua Sasa e sisifa Mentati la mosa le cattolico Filetene Samoa ya mala maleta le sua le palua va male sulla tonga ya manatua utukula ngatala voine ya so semana ufa ali alimalu etile fa Samoa wana ole nanu fa amole mole so te filo malu Ole tu filetene Samoa ya mala maleta le sua le palua va male sulla tonga ya manatua utukula ngatala voine ya so kasemana ufa ali alimalu etile fa Samoa wana ole nanu so te filo malu now we are emawale poto sili awanea ona olo lua ia sili loto Ja, maar over tangi waino mole fa vi fianga le divine ola woli ola ua toilus fulli mabiru ton dale ole July tasi va dalo va duai ile ave taxi pito silio na mat oina fa mahoni ya na ngarwenga yasola te le vai tau sunga ya pen sambuelu o longa lua mai dai kale stit ya talu sia ile tele se overcharge le fo i vai ngola woli wale fe malanga i alpa ia mar malulen to do i dai kale stit ole ai kau kana ngo mai se uso ya tuve o le fa mai vo le malo la ko au le fai ngol va sunte ni ale wa so lu fa mbele mole o le wa mako sa ungi lunga ngi au kila ile e seta yo vo le wo umwa le va sunte ni a fa yo na te tele no me va sunte longo e fa ya si longo e fa talo fa to so ya Terence Hankin mala ngolo ma to me dai class stit ya yo lai fo tele lo ye po walu lan ta fa ya wen ta fa nga ye o le kampangi mal fa ngal wa ngam ka we o po jalvan tu dai Canberra Australia ya ta Steve le ma to me le va ngola Aoauli UB36 malang dai San Francisco Leonardo Mapusu yo wa umolo azoli yang fa kanga solo le mazoma e fa kanga solo la roma e ka ngoi pu se vilo vo le la fo cosa nga ba ia ko pu le fa mai ia yo sa ungi mai le venso fo e ke mano lo le fa se malu vai fanga futi va dal va tu le vai ngola Aoauli e la kan te le so ya pira en liko o io o le pitonu ule ranui tai o au kilani sif ya fa wina tani yenu mala ngai papto toi nai melepone fa tai a mosama le vaingolo ma futo mai ile tanto polkala mele ni vaingola ya ma lo le vole o sai ma lo le tawan tai tu tu nga wenga pe o fianga ya mala pa ya mala mano le tanto tu e ala na tanto o mai New Zealand o le sa ilinga manuia e tanto tele io mai New Zealand e tanto te sa ili ai ni benefiti mana mea uma whapena. O le koi ngā mauranga, o lewa ngā wha i langi le kanga whaia koi ngā mauranga. Ai a whea ngai ki pi ama iai, ka no whai. O te mana tuaina, si o u ainga, i le amatanga sai ai, i le matitiva, si o u ta mamalana tafangota masio utina ile umukuka masio mato faleo o sayai etau
patu lona fola Ae atu la ua onga Ufa atali le faiva Ma uta ufui paelo Mala uamu O te savali le nu atoa E fa'ata ua ufangusia Se tupe mola upili a onga Ma mea fai asio uainga Ele alo le mativa Le tango le masia uainga Tele ifia ai pe o te falolona o Sa oloto ile faleo na mativa ile tino ai sama o lava ya ke riso fa fitai ile luanga le salufa o mato ai le mato tuwa Faita ito alua A esusu elava le famalama Mato e te paitua Ile fainga ta ole olaka Nata wasama ye na imatua Ele kalolua nganu wekna Wamanuia ikata uma Le tango le mausia uai Tele ifia ai pe o te falolona o La sa oloto ile faleo Na mativa ile tino Ai sama o alama ya ke riso fa fitai Ile luenga le salufa O mato uai Faleo na mativa ile tino ai sama o lava ya keriso faxitai ile luenga le salufa mato Le tango le mausia uai Tele ifia ai pe o te falolona o La sa oloto ile faleo Na mativa ile tino Ai sama o lava ya ke riso fa fitai Ile luenga le salufa O mato ai Saya Frank Soloma DJ Twitch from Rugiantoia la Suifuna Sungaya Saya. Wanto ile solo na fase la limbas la tala. Maruetele la Suifu so ye body sto sang stelifa bene. Ya mwaya tato fatunga mailo soya Saya. Fatalavanti into Kisa Virginia Ferretti le mavtomile di Vangula Aoauli. E la kantele lu so ya panti ta eu fa me lo ilunga le tele lo malanga atu ya masiona ainga I Wellington e le ya Aoauli ma lo ali la au sol yo na mantu malanga masalu wal wuto sanga ton I mai sa lo ka mantu nga ia tu Wellington ai ka mi lo pola I ko ngai wanga nui o ka sole yo fa ka choma fo pe sa lo ka ni yeah, anyways, Ola soli. Se wo ka le na va ki.
En tano sia na ni pati. O e ko kio so sa o kura ngā kongo fui lele o ka ko moku I mākungi. Mole Langmua e Wellington. Ia, o le anga I antule I nai whia. Napier ma Hastings, sa. A mi se tantou nai Hawke's Bay. Ia, fa mano atu ia tautou. E se le bangi o le pi o solo ko au alaso. Ia, e sa o le whangongo fui lele. A le tupu ma le marisi ngava le gopo mane ma jamfo fa ngamle na kama o jaki o jaki re ngore la kama Awani avealo popole vale ma mafau ngai le mafai ai ona fa tau no ul fai poiponga alo walo po o sau tafaonga e mafai e api o le Finance Direct Limited ona fsosoani e fa tino o fofuanga au aloa e tito e fa atali ai vala au loa api o le Finance Direct Limited I olu alua o valu fafa lima tolu tolu. Olu alua o valu fafa lima tolu tolu. Mo se fsosoani mo sau tafaonga po o se faipoiponga a se tasi o le whanau. Hello ladies! O fia whaafonga lo wao pe toi whaamomosi o fōlinga. O le Beauty Trends Hair Salon lava le tali. Mato te o foina au nanga nei. Keratin, nanoplastia, botox, hair spa, oti pe vali lo ulu. Roots, ma highlights ini tau lilei. Vala au mai loa kas o le Beauty Trends Hair Salon I le olo lua o fa lima faiva valu ono iva. Olo lua o fa lima faiva valu ono iva. Te tala I le fitu aso o le vai aso. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava I te fio mai ai I le Shine Dental. Ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furu lua I le se furu walu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi no le whainga o ni fo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road manukau pe vala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. le mai le li me mo fo le malos ia mai se le ola wala wal fa tau nuina o tato fufuanga por kalama swa bo ponga tato por kalama o le ruita mo oe fi fa tau ina salamo salam sun malvalo non fa upono maltala al salam o lo ya tau Yehova o tele fefe sa se me fa ya tangata ya te o lo ya tau Yehova o tele fefe sa se me fa ya tangata ya te. The Lord is on my side. I will not fear. What can man do to me? O le lu I tau mar fa malu si moe. Fa pefenga e konfikia le mero le fefe. Fa pefenga e konfikia le mero le fefe. O le opposite le fefe. O le. Fa kua. Masa ni vuing vape. O le masal salo. Le opposite le fa kua. Ai mafuono ta uan fatu tua il mene. If you trust the Lord, you will fear no evil. E ke le kai ngai fefe se mea. Langa e mafuon ka ulu bula fatu tua. Langa le wa karikong I le mana o le tua. We karikong ulanga na upu, we tele tonu le mana o na toto, we tele tonu le mana o le faunga le ngang. We vere kele ngi mo mea. If you believe and trust the Lord with all those, the power of the anointing, the power of the blood, the power of His word. Ele ese me kago ke fefe.
wa fe mai kala petu ole ki apo le pe ole le onga ngal fo e ole ngi fo a ko pe maunga mai u ai ke mafai le mana o so for Yesu. So that's how you deal with fear. O inga mafai e unga ke ele fe mai atu. So se mea fe le pau ora au la mar pora ke sa varinga oe pe pau se pili vo ngale lungo la ulo soroso au ke ale wo so ile koko e o le mo le valua po e vai ak mo lele angele ya le fua o po la e ka ko fe me va penga na va me chole o le kai mi angi le mai ile ya ho le e ai ele ingi me va ma ai a vai fo ingi me ka va ma ka va penga ki apolo e ke kau kala ia ile sua fo Yesu a vo ingi me o mai kongu o lo ko fa le ainga po la se me va pe kau kala ia ile sua fo Yesu e a mai le file muro lo tu vai le manga ia lo the Lord is on my side. I will not fear whatever can man do to me. Yanga leile tu ia toe au ke fefe. Ia kari kongu leri mai fa mo le tu e ke ai lo fefe. Ono sua fo Yesu. Amen. Fe
If love my the first Samoan full gospel Pentecostal church my way mouth. Tawala wan to ile pol kalameda o le lutambo o ma o ile fo I vaita. Bol re fo ia woli o le sulu. Awa ite mata fefe awa ite fefe vale. Fia mai le au ma le po. Iuta ya ma tole rumpa ia zola. Safa ai tu ana lua I le lanta tu le kolisi usanele. Ia tonga pulu. Mole ele o le pulu foi le samo. Le pulu palang le la o le pulu. Ia, o le vai temilera. La mantelo lo tui o il falsala ina ngapta. Ila onga fa so soani. Ia, e manga ia la ile au foi le pe asale la ko nga pulurna. Ile mana yo le ma lu la no ko nga pulu. Ia wai ke dei doa ku se la foi le manga yo le pau. Ai o lo lang foi le lo ku le po. Ia. E mawar ko nga me foi nga fa kali ana che ko kele me nganga. Yang ko solo mai lo la ira. Ia mana tu ala. E mawale moli e kasi la no ile mankele le piko mai kai. Ko e mawale moli a wala yukai o lakai o ile a nga sanele ko li sanele. E kusala masano pe fa se la umika lea. Le sa mai yukai o kai I le mangkolu ya mako. O le makwa pongi sa pe au le po. E mana tuala. E ye fui ngai omo laiki. Ai fai kula ukala. O ngi fui le nga manko wo Malaysia waringa. Ya so. Ya sola. E ye le au kau fa fefe vale fo ye lunga le au le tit. E ka ki ke ya le ma ngai ya la ka kalango maktavan. Ya fa Mengana. Or ko nga kai minanga. E makwale loa ka uone me ka orku. E o le me ka ore omo, e o le me ka orku I or ka mai vai makwale ko ila. E lang foi le pung charme. Oi se are fe. Te ivanga nga ya le wari yo ke va kule ko e me foi ngio. O via ila to le pung charme. O le to fe ai ila to. Abdaya tia Pastor Rolani Mikael. Mole lu tau mo I tanto.
whatalo whātou o se whaapoponga le nei o tātou talafong mo le nei tū la. I talo to mua, ua whaali manino le minsta o le vai whafo ma whātau wa inga, Winston Peters, lona leto e tali mai ini fesili tau I mta upu whaaloto I whale ni usila, a o iai I ona tiu te whaava malo. O le tali lea le sui pāne mia, ina ua tuitulu loa ato le autu stala lana saunoanga sa ia whaia. A ngai le pāle mia o Christopher Luxon I se fola sanga sa ia whaia whaatatau lea e mta apu tau whi whaatau wa inga. I ripoti ma le leiti o whaava malo ni usila lo li poti ai le upuia ma le whaiti o ina le minsta o le vai whafo, whaupunga na whaongai e Luxon e whaamtala ai tu langa o loo iai whaatinonga o whi whaatau inga. Manatu Peters, ua whaonga ina e Luxon whaupunga wha military pe o le trade war. O nisi o whaupunga sa whaonga mo lea fola sanga. Ua whailawa sina le tala whea ngai, mai le I mawhauwhau ina le lei. Li putia fo le whaiti o ina Winston Peters o Christopher Luxon, ilona lea mana I o ia ilona le vala a watu, e lato te whaasoa me fitu unai, a o lei tala noa atu I tae o atu no I whafo mo tala noanga I whiwhata wa inga. Ai ui I nei whamtalanga ma le minsta o loo whaai loa e le li pāle mia. O loo solonga le lei lava whiutanga inga malana sui pāle mia. Ma ia whaamaunia o loo le lei lava le vao Winston Peters whaapea manisio ana minsta. O loo I Hawaii le li o Winston Peters I le mae ai o la nasi singa le malo tonga, ma o le aia mulmuli o na ia sia le atunu o Vanuatu. O lea malanga o whaamauina o le malanga Winston Peters I le Pasifika. E whaamausali peso o tanga a New Zealand ma ana paanga. O loo whaawau peo o na whautuaina malosi le a Io Greymouth ina ia tautua nā le whaapuna le leo swawai tau mawha, a o le tau mawha ina. A o whaasolo pea I loilonga ma suesuenga, I le tau sa ili o le mawha anga tono o le whiangai o vai a le whaitu ma whaafita auli, e pei o le whaaleanga ina o le swawai. I le alia e ai o le nei whaafita auli o lo lau manu ia, le ono le maua lava o le vaenga tonu na mafua I le nei mta upu. I le whaaua wai o na Io Greymouth I lalo vava ainga whaasufua malo loina o whailoa le sui. E le mawhai lavo na ave esel polo a inga mawhautuanga o le whaapuna o swawai. Se vanga na ai wa mai ale lei aso e tolu. O su inga o whaali mai eile mama le lei masaonga le mua le swawai mo le tau mawhaina. E au noa ma se toi whaapuna ino swawai. Ta ua le sui o le whaitu malo Greymouth ia Tanya Gibson. E whai lava sina whainga tau lea mata upu o lo whitai I nei ma le ai. Mai le o ilonga lava o na lalata I se unga. Mai ia whaamtala ina le whainga tā tele o nei loa tonu lava le mafuanga o le nei whaafita auli. Mau e reporti ma le leti o whaava malo New Zealand wa lata nei le vaiaso, ta lona whaamaloina le nei poloa inga, ma whautuanga moi tu sifo le ai, ma nisi o whaitula lata ane. Ta luai le whalenga ino swavai, mai se tasi o ala paipai lima o lo o ngai atuai swavai ima o tamalawa. O lo whaamauina le ngā lulue o le pule ngā nuu ina iawe sia le nei poloa inga, pe tai o lo o whaia lava ma le whae tete. Se ivanga nā lava ua maua mai le ilo longo o lo mama, le swavai tau mawhamoa so e tolu, whaato a mawhai o na toi awe ese lea o le nei poloa inga wharesoifua maloloina. Inisi o tala o tawhia nei e sui o le ofiso tiute le silia ma le 5 kilokalama o pauta whaasaina o le methamphetamine ma le cocaine le malaiva le whaava malo I au kilani New Zealand nei. I reporti ma le News Talk ZB na tā uai. O le luai mataapu na whaamauina le mawai pea ma le 5 kilokalama le mamafa o pauta whaasaina o le methamphetamine na I tonu oni ato. Mana au mai le malanga na sau mai San Francisco. O le lona lua o mataapu na whaamauina ai e 2 kilokalama le mamafa o ni pauta whaasaina na au mai whananai se atopa ua se li I luasu whaatau sanga na tau nuu mai I au kilani New Zealand mai se tasi o whainga malanga mai Chile. Ua tawhia mamolia nei lea li I lona umia ma lona au mai te tono o le atu nuu o ni pauta whaasaina o se nā koti o lo whaatulanga I lalo so ngā tulafono o le Class A controlled drug. O lona winga, o se tasi leo pauta whaasaina o loo whaamauina le mawalunga o hawhianga. E o atu sfulu iwa tesi ma le 5 miliona le taua whai o nā koti na tāwhia le ofiso tiute. Ma I le mawalunga o nei pauta whaasaina ta ua ai le ono o atu le 5 miliona le tau whaatata o hawhianga e whiangai ma le atu nuu ona o nei pauta whaasaina. Mai tala mulmuli o whaamaunia mai nei le minstawa o ngā Erica Stanford le whaopopo ai o se isi a o ngā tūlanga lua te tonu au kilani. Ta warte mai te minsta I le mawai o le nei a onga fau o le ama whai leo na sosoani atu. E ala I le maua o potu maa onga mo le a o ina o le ngangana maori. Ta ua I reporte o atu le ono se lau whanau a onga o le ama whai o na whale I le nei whale a onga fau I masi. Ma o le aiai ni se o sosoani whale a o onga whanei o na po o le satellite learning support space mo le a onga o aroha nui.
Whailo le tamai timing star ya Erica Stanford. O leo o te tala le whaongaino le se lau miliona o tupe whaalo le malo. Ma ua wha moe moe anga isa o loa lea. O le tau ate ina e ina o vaenga ese o le atunu. I le whaatau tai ai o ngā luenga mfuafuanga mo le whaale leia o i tū umoa o onga le atunu. Whaali e Stanford ua maua le nei tupit. Ma o le afiso swani tele lea e whaopopo apea le numero o whanawa onga i tutonu o potu wa onga. Whaalia le tamai timing star mo le nei avano ua mawhai ai foi o na maua le o atu le ono sulfitu avano whawhai a onga mo au kilani nei ma le tele of sosoni o lo umu o mia nei. O tātou telefon na mo. Nā alofa Samoa, wau le nei o kāsputi alu, au wale sui ale ngila wau le kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a.
mi osia mani ma peretania lo mae sa ilimano mo Samoa ia sa oloto tamasese ua malingi loto Naitina ole mau ua aula uina ilau le tau loto te tele ele ai o se fefe e au sulu le pongi sa i le vao e sa ili o tama e momoli nai alato tau mafatanga Ki alangona pesi o iuleo ele pule ni palangi o la Samoa ole mau a pule ole mau la valeta ua ole mau Samoa mo Samoa Toe pule o e ni palangi tu mau pe mamatala nei fa bongi sa o mata seiva ai le fa colonne na lava e fai tu la fono uma mai malo au fatasi se o ai inga na fai e papalangi e tele lava ina fetena i matatu manga masani Samoa lauanga nuku ua taule iloa lauaki alangona pesi o iuleo ele pule ni papalangi o la Samoa Ole mau a pule, ole mau la maleata ua, ole mau Samoa mo Samoa. Ele mawhai e vai na tenei a le alofa. Ele mawhai, ele mawhai, ele mawhai. Lauaki e la mona pesi o iuleo ele pule ni papalangi la Samoa ole mau a pule ole mau la malata ua ole mau Samoa mo Samoa lauaki e la mona pesi o iuleo ele pule ni papalangi la Samoa ole mau a pule ole mau la malata ua ole mau Samoa mo Samoa Reverend Fa'alasi Tele Falafantu e Nari. Malabese la waki la ngona pensi wi leo. Ela kan tele fantunga mai ya si ve vai nga wala si wan vai to fo o tato polograme. Fa solo ile de ya wo le selua so fulima o le masina o aperila. Mole antulanga nga fa tai le fianga ya le uai
Aisha Hooch e pe ona fongena tu mtambre ina tantu telefon. Swinga fo le ia masina fo ia tantu telefon. Suya maya se yulu blang lefi ele fianga ya le luai. Ya wa na vle long pu yeli lo topa ia malo to malo la to mo se o to tonga pe tale lua e le le ia van telefon to ya Marcelina Brown. Alo sina anting male a ingale ma to mele ia woli mai sini Australia. Ioi, ja. Ons voetballer hier wat sang al tina ja, maar really zien het erbij. Alleen maar voor mij zien. Sorry, en moet je wa antole tele na maar to sang. To just ja fitus voetbal. En over lang organa, ik zie nog maar of maar hey. 70 is the new 50. Oh, you one lady, fang voilà. En dan je nog maar op tellen mooi en hele mailen te waaien. Oa, van voorlooi naar de soort voor de tele te maken te ja maar toe. Ona ole tele o vaila of voor mij. Je moet het ook aan wel te gaan te je te silo na je soort voor mij loin. Je moet moeilijk aan te worden voor mij. Van ja, onge ke mga oi ke okay. Ja ke kangwa oi ya fine. E faile me ke lo ai ke malo si ai. Ja mawailo so fu ma lo loina. Ja mele ke le ko se ve si lo ai nga ya te oi. Ile dei fo i vai tang ole te sanga. Ma filo ai ma ko inga le anga fi. E fa merka la kama. Tot. Wa lo vai le forma. Ona le me wa lo vai le forma. Yang faya ukui lu. Babe. Ela vai com ele se vai isso. Menga lu fai longa kui. Ole kui le furu. Ole jangan tawa fitu tau sang. Fiku valu kau sang. Ala la vem fai no felwa ilan ta vale. Yo. O ma ko fa kelinga fo ile asurga. Ele vai ki quiero asu wa makua fa kerenga le menga ka ole asu ko se alu lunga ka usanga longa soifua makua ile leyai ia longa miringa ka ka foile ilana tala no va kule foi la nga alu faile kui pui o fulu ana me wo fulu se la nga i marisi ku inga fa ona fu ka ku fa popo ku fa mai se onle kui foi le langarang fa forma fa se forma i kama po se forma i kama ka mai ngai lo le ya wa unga o kama ka ya forma i ke over o le me ko ngara nga le we ma yin ke an wa ku eva i de forma i wa ku fa ki kilo foi forma vai a lo vai de forma po le ar ko nga forma ale me ka wa o forma e de fa pe wa ku forma e fa ma o ka mai ka ya la forma i fa mon ka fa bangi fi mer nga me e ngi ven ka e o va ku le o lo ngo wingor ku yo ale nga lu yo ku fa ma o ku o nga o fa soli ia ana na me ngo ku puya no ma chon o fa ngi vangi varme soli ia nga na ki poko Why milk you go? I look for my queer earl nurse. But yo, I oka. Yo, coca lingole, or cosy maiden queer. And milky go, I walk with say, or cosy my. Eh, to an amateur. Let me say, I can't go ya, or got ya, or lewa, or lily, or almost full of moncopa, and the ficus of food. I had a very former. I'm Zama go ye single. Kuanga e vai ke ua ko mbolia fu si ka ko le fu ko afama singo ngi ka o le winga la utala a fa yo nei te fia ma wala soi fu ma no loin a no va ile fu ma ya o fa kulai fa mai la ka na fu ma se ranga o manko o manga lua kui ai ko kui mar koko o vilia ko le ya ngafi to ja o le fa ka di ko ri me mai yo ko ri fu ma fa sol Ana na ka fiku ang ki nga foma. Ma yoi, ola o poi meneng o so ngi o le afro. Fa so. Sa e ma ku ar pusi ma siang fera. O va ku lo le ia. Puriawi, e fi sang wa sang, e fi ma lo lo vui ma lo. Ya, o ke ia ngapo. O wa ku lo.
Yung soni. O longo winga ma koe whapi ko ari le au ngangara fo ma ia di male. Ma le fu iso i fu ma no ring mo lau sungari. E whamananga. So, se whamananga fo whakola kala fo ma iri le kui ngoro koko. Whamananga fo ma ipe fia o spungi suka ia e vela kofi. Sorry. O i ron fo ma i o le kanga suka le mea ngai ke ingua e lau kofi. O e whamela han fo ma. Mai fo ma e kaunga whakai kai wele le kasi. So, o i roa me le fo ma i lau kausami le kausami. I me lo le fasi povi. E le mo le meo le misi o le mea ango. E le mo le meo le mea lo le ba moi. E ma le ma sima. O i roa le fo ma i le ngami. E le ai me se miki susu e fura ngami. Ia songa ponga ranga. Songa ponga ranga. O lo walu wa ai le au kausima. Ma ba ai ni kama ka i foma. Ua le va ai fa leiro ma. E nanga ko o vai de foma. O loka ma po lo ma po tanto ngase ngase. Ai le va pe o lo ko walu le il foma. O ngolo fia va ai kama ka i foma. Ma kama ka i kausima. Wa vai jo ko inga, jo kama yava. Ia nga. La wo fa pe la sho mama Kailona ulua iaso Ua fesilingi ai sona finangalo Le pase kapo o fea e fai ai O Yesu lava na feta lai Sila fia e ia umama na
Se fantunga tuai mai pangabali yo pu fa vanu polo sunga le au susoni ma le tumitai na o le wanga lo ia o le ngor ki ngiso e ko voi me as ken lusulu iva bedu tulam ta nei to just. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi no valu wha fitulua. Po le olua tasi no valu fitulua tolu o. O mana umie oe po se siolo a inga se fisosoani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane i le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ialu isa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whiwhia la vai whawhiloa I tātua tuduu ia mai lea matanga fo le reiva yaso I le lofo le tua tātua tuduu malo lava le soifua manuia. O le tusi lea Lucas fruiva whai upo e fast food tasi se I o le fast food lua whapea le tala o lo iai ua lata o ia ua sila fia e ia le ai o na tangi ai lea o ia ua whapea ane ana e loa o e lava I le nei lo lava aso o mea e te manui ai, a o le nei ua lilo I a te oe. A le upu mo I le aso le nei, whaata ua lo ua vanoa. Whai mai tala, a o anga I atu Yesu I le aso fo I lea mantua le aso le nei, ana nafi le sa whai longa I nai le aso tā ua o le laupama. Ia I le tala whai mai le malanga whaatupo Yesu e anga I Yerusalema. Ia ma o le vai aso lava lea, na malanga whaatupu ai, ai o le weekend. Fasiotia Yesu e lona lava no. Le la fe mai a ngai mai Yesu e ngai I Jerusalema o lunga o le maunga olive. Fe mai nai loa le lei mai lava Yesu I le taatia atu le ai le o Jerusalema ia ma le malu matango fio o Jerusalema. Le la I le tala le fe mai ina ua sila mai Yesu I le ai ma le malu.
Vai mai ona tangi lea o Yesu ma whape mai. Atu ini tala whaingo fietu sa whape mai Yesu. Mai mau pe ana e loa. Jerusalem mai o le aso le nei e whaaola i nai oe. Ai or whalave lave ua lilo i lau ai. Ia mai o lava ina whatafu na ina oe. O le winga o le tala ona o le tausanga le tolu ti a na va aia Yesu ia Jerusalem ma le malu. Maia manatu ai matangi Yesu fa pe mai mau pe anga i loa Israelu. O le avanoa le wasa wailo la ko Mesia e la vea i la tau. Ai o whalave lave wala tu te ena oia. Lea la o le tolu ti a na la tu te ena ai le Mesia ma fasio tia Yesu. Ai o le tausanga fitu se fulu ti a talu na mawai o na maniu Yesu. Na o mai e le malo le Roma. Tai au na ilo ya ngo ya Titus. Malato fa umatia ya Jerusalem ma susunu le ai. Malato susunu ina le malu ma fa le ngaina le ai. Le la e sa ye Yesu mfai mai mau pe anga ilo. Ai fai tau mai la ile tolu ti a na la tu fasio ti a Yesu. Ia se yo ile fitus full ti a ku ia fast full tau sanga. Ia le va na tangi ya Yesu. Whapeange mai mau pe anga uto biloa o le avangoa le ngai whaola i nai uto. Fast furu tau sanga mulmuliane o mai le malo Roma ma wha umatia i Jerusalem ma wha leanga le malu. O lea la o se le sona mo tātou o au ina mai. You know, ai le i tofo ina so se tangata le toa sao le tua le mema na ia te wa ai a Yesu i le fina ngalo le tua. Always lava e mua o na o mai la pata inga. Lua e iai lava le avanoa o le alofa tu no le tua i so se tasi na te la vea ia te ia ai le io o mai ia le whaasalanga ma puapunga. So le upu foi la le mo o ile nei aso. A whaina misi e Israelu i lea vai tau lo lato Mesia. Fai mai kalat kuspa ia i Ioane lam tau upu mua al fai upu e a sefultasi mai na fio mai o ia ilona nu. A ua latu te ena o ia. Walatu le talia lo latu Mesia na wina mai le tua. E lo e whape na foi. O na whaina i tātou. O le maue oe o le avanoa wa fio mai le ali whaola i lona lava taimi e la vea ia te oe tangata sala. E kilo, e ke le avangoe mawhainga e misi ai pe a e whatamala. So le upu mo oe le aso ngei. A whainga misi e le tele o tangata Israelu le avanoa le Mesia. E whape na foi. O na misia e tātou tangata nu ese pe a tātou whatamala i le olatanga ua saungia e le tua. A o e pisi i le latalata i le neiva yaso ma le whai ungalua yaso e whamanatu ai le fio mai o le Mesia ma wha umatia ma wha siotia e ona lava tangata mōlo tātou whaolatanga o le upu mo oe i a whaile nei yaso maliu e whai maso e ke mawhau ai ma e talia le alofa tu no le tua i lo olanga a wana Mesia e lona lava nu e iai foi le mawhai e mawhai o nga e Mesia e foi le tua whawhitai lava a oa o mātou whapeo na Mesia Israelu le avanoa e talia i nai oi lo fio mai le urua i taimi whape na foi na oa o mātou e iai foi le mawhai e Mesia i mātou pe a whatamala i mātou i le avanoa ua e tuina mai whamanuia lo tunu ona o Yesu. Amen. Yesu
Fofogamua le hallelujah worship team le divine la so Yesu e sili oi piona tanto fa Aoauli ti ele fa ma tu ino na pupuanga lo na liu ya mi se lo na tu ma lo ona o ma ya tanto ma wala fa o la tanga o le unto is full fit to me to ndalo le July lua va tanya to sunga fa fa au ya pasta la fa le copa le Assembly of God in lano mole polo calamela to leola mo i tanto uma le divine o le Aoauli o la to mo se siona fa ponga le temi basani i le aso anta ba tanto ulia le lo famalanga le ole tua va tala fa antuai i le silea e le silea fa tilo i tausima si o kama ya meke le misio e paula o tanga ta fitu sul mon tupu tausanga e matua e leva ai se sina i lona la wang ua matua taulia mai vali lanu liuli a mene o $2 shop. Hello ladies! O fia whaafonga lo wao pe toi whaamomosi o fōlinga. O le Beauty Trends Hair Salon lava le tali. Mato te o foina au nanga nei. Keratin, nanoplastia, botox, hair spa, oti pe vali lo ulu. Roots, ma highlights imi tau lilei. Vala au mai loa kas o le Beauty Trends Hair Salon i le olo lua o wha whaiva valu ono iwa. Olo lua o wha whaiva valu ono iwa. Tatala i le fitu aso o le vaiaso. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu wha fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A fai fo i so fale motu, o e sira fia ma whaina whaatilu ni isi o fuafuanga, e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame, o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile wha. O le a e sira fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru o vaiaso taitasi, se fulu e te aile wha. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Alua toi kuanta I le lua toi suli mabiru ton tala o le July lua le divine o le Aoauli o disiri o tanto whaalinga e ma wha silsilaka ma sani e peora o na mailea e ainga whaala tonga nuu ma fioanga before e disiri e kalisia wale long puieli I o lo taupa ia ma lo o tau mabalu. E nisi fio wha ma moe o sauni e tuiai ile nei fo I viaso ma la dawa iaso fo. O le tanto whaalinga mo mua I a pēla pa tabasi ia ile tusi o le wau filifili ma le tusi o le songa. A uringa alu sau lo minga o le tusi o le songa whatasi ma le lo minga o le wau filifili e maua I whaanpenga o Samoa I se sifo tutuila ma marua. O nisi o tala tu o Samoa o la ngā upu le matafa I o le matai le whainga whaala lave e pe o whai poiponga ma liu leo si o singa o ainga ve sila whainga o paolo o si whaaloalo whaalanginga o e kālesia ma le tele o le ngangana o whaalolonga. Fitu se fulu tala le tau na o lo fiso le radio Samoa le tolu pa tolu ono Hobel Avenue Manukau e maua tuai sau lo minga. Modisi whaamtalanga Vana au mane ia le lua ono lua tasi lima I vatolu. Lua ono lua tasi lima I vatolu pētunga iane le shop radio Samoa.co.nz shop radio Samoa.co.nz e whai mai e sau oka whaawitai. O le wha silsilanga mo le pituru o vautupua whale a lupo. O lea ua toe la ngai le fausia o se manu fau le kālesia whaapotopotonga kerisiano Samoa po le whakasa e vautupua I whale a lupo ona ua te lele a fianga o le manualu o loo iei nei ona o le puipuinga o le saunga le mū. E whaasitila atua I le ava ma le whaaloalo I le paia ma le mamalu I alo ma tama whanau a vautupua I whale a lupo o le awhia le tanto fono I le aso whareile aso lusfulima o a perila lua whelua lima I le se fulu lua I le Aoauli o le aso malolo leo le Anzac Day o le awhia I le no whanga masani o le lua se fulu West Hall Street I West Coast I Glen Eden.
e le whaatonuina e le matopia le mānei e sofi ngalo whainu le lei, o le asusu e ailau whaamalama, ma e tepa taulai I whale alupo, ai e tele I tō ai tau nuu mai I New Zealand nei. O le upu masani e le antaruu, e le lei le tō e sea nuu poto, tala au mai, ia ma au mai lau la whonga I le aso, ua ato whaina I le alofo le tua. Whaamtaiolo sainia le rei wha silsilanga e le whaatama, ia pasta lamos tele pue mai, tai fono, ia se mon tafa o tine, ia monisi whaamtalanga, whaamso te yane I le whailau tusi, ia lila whaitutoa, I le olua tasi, olua ono, iwa lua ono, lua ono. Olua tasi, olua ono, iwa lua ono, lua ono. O leisia tātou wha silsilanga mo le ainga salamo. E ia iwa atapu pa ia sa sanga tā Samoa mai le tai sama le tui marua, se ia pa ia le lua loto li, ma tau te wha tula watu. Wha pito au ngawha le nei wha silsilanga I le ainga o le au salamo, o loa lana papa au I au ki lani nei. E wha mara tuantu le tātou lotu wha avitai, wha le tau sanga, o le a whaia I le asto na ia sa se fulu maleiva o a perilo lo winga o le wha ingo le reiva yaso, I le mautau Samoa I mangele, o le teimi a manta, ea o le se fulu tasi le tai au mai lava. O se avanoa tā ua le rei tātou te toi whailoa iai, ea maosi taulanga whaatasi ai, ai maisa le malanga mai I le maafutanga mai Wellingtone. Monisi whaamtalanga whaafsotei mai I le telefoni o le olua tasi 555 315. Olua tasi 555 315. Whaamtailo sainia ele laulaua fono a le ainga salamo I aukilani nei. O le whaasisilanga mo alo matama whanau le whianga o whangawhau. A vea ia le ria vanoa e wala awan tuai le pa ia o tama whanau o whangawhau o lo alana mapapa au ia o te aroa New Zealand. Whapea whaawhiangainga ma le pa ia o le kāle sia la mo sa. Ua mo mia sa tātou soswani I le toi whausieina o le malu o le tua. O lea e wala awan tuai I le tātou. O lea e wala awan tuai o le a whaia le tātou whono I le aso tolu o me, o le aso na I le tu lai wha I le fiafi I le aso to nai, o le wala awa tu fo I lea, ia e awhi fio mai tātou ma futa I lea fiafi, tai atu yeilo tau soi fuamaso maa tuola, tātou whelo iai lona lofa. O le tuan tusi, tasi o Great South Road I Otahuhu. Tasi o Great South Road I Otahuhu, e morisi whaamtalanga whaamsotai no mera nei o le olua tasi o valuono lua tolu lima lua. Olua tasi o valuono lua tolu lima lua po le olua fitu o no iwa fitu o iwa tasi. Olua fitu o no iwa fitu o iwa tasi. Whaamsotai mai ia pe amo mia se so swani ai whaaftetele o lo sainia ele laulaua fono. O le isia tātou whaalinga o le fontanga a sangata ana Pasilika I le ulumoenga. I le awa ma le whaalon te le lava e whaasilsila antuaila tātou whonotanga o le awhaia I le asangafua o le seta. E le paia lava lea I le matuana tongi a alipia ma le toa iwa le paia o alo tāma le langi. Ia tau alawhai matuyoti ma liu o lua tawhai ia umanga ma pa ese. Ma liu mai le ulumoenga oe o le ulua I tumua. O le neifon tanga o le awhia le asangafua o le vai se fau a sa lus fultasio a perila I le afol se fulu ma le lua I le Aoauli o le no fuanga masani se fulu fa o Tara Road I o Tara. Whaia ma le wha aloalo te le lava o seinia le fionga ia pantele Michael Alipia Enderman ma le laulau. Ia o le maafutanga na a sanganta ana Pasilika I le awhia ango le unmoenga I Samoa. Ma le tātou wha silsilanga mulimuli leo taunu mai mole a inga sa lua whau. Ma taute wha tolo wantu iau mamalu mau pa ia wha alupaina Samoa mai le amatanga e o lava I le ngā taanga. Tulau na lava. Ai wha sintonu le nei wha salalanga I alo ma whanau. Ai misa paolo mangafa e malu aisi o mantu ainga sa lua whau I le pitonu o tā fito I mangiangi.
o le a le whaataunuina la tātou wha moe le whaiunga o le rima sina ona o whaalawelave le maalofia. Ai o la whaataunuina i le aso tolu sifunu malitasi o le masina o me lua afe lua lima la tātou wha moe pei ona whaiunga whonoina. I le maunta o le teitei whono se fulu wha pesalo pleisi o tara i le avatele ma le whaaloalo whaamtai o lo sinia e le teitei whono ma le laulau. O ni sinau tātou whaalinga lau tonu mai le so, wala vale longa puyeli o lau tau pa ia malo o tau mamalu i nisi fo i o wha moe o lo o sauni atu iai e le nganta i le wha unga o le riva yaso. Whape fo i le masina, fo le masina o me lua afe, lua lima. O le watu e ono malafa miduta na tale o le tulai lua tale lua, tala i vai whanua, mai le whianga ia leo lua ai, Aisha Hooch. Wala vale longa puyeli o lau tau pa ia. Siba
salala matata ata ai ai le uma o tangata ai amata whaau wa paulua ai fo ilema se tau salala matata ata ai ai le uma o tangata ai amata whaau Sue mai ni ulu mai seu so sala ma sei la meleke di ai o ele ala tele no pasa la ele ala tele masio ponga wata malepe ma podia sole pa pete la neole tama mai meleke oh mana paya tu o de matele sola sola na poi sa tabua e a se ma pa ala talata ile pai toto a ole a sala savali vali solo ile ala e o se tene male taula a te le lo ai na lava e mama lo tu malo ala la paga so sola pa se ile mele che di ai o ile ala tele no solo ele ala tele masio ponga wata malepe o uma podia sole pa pete la neole tama mai meleke o uma na paia tu o se matele te una vale tu sameme so solo uma hoteila i meleke i ai o ele ala tele no solo ile ala tele masio ponga wata malepe wa una podia sole pa pete la neole tama mai meleke wa uma na paia tu te matele te una vale tu sameme Fatalo fatu o se whaapoponga le nei o tātou telefon mo le nei tū la. I talo to mua, ua whaali manino le minsta o le vai whafo ma whaatawa inga, Winston Peters, lona leto e tali mai ini fesili tau i mata upu whaaloto i whale ni usila, a o iai i ona tiu te whaava malo. O le tali lea le sui pānemia, ina ua tuituloa ato le autostala lana saunoanga sa ia whaia. A ngai le pānemia o Christopher Luxon i se fola sanga sa ia whaia whaatatau lea e mata apu tau whi whaataua inga. I wipoti mai le leiti o whaava malo ni usila o lo li poti ai le upu ia ma le whaiti o ina le minsta o le vai whafo, whaupunga na whaonga e Luxon e whaamtala ai tu langa o lo o iai whaatinonga o whi whaataua inga. Manatu Peters, ua whaonga ina e Luxon whaupunga wha military pe o le trade war. O nisi o whaupunga sa whaonga mo le fola sanga. Ua whailawa sina le tala whea ngai, mai le i mawhauwhau ina le lei. Li putia fo il whaiti o ina Winston Peters o Christopher Luxon, ilona lea mana i o ia ilona le vala a watu, e lato te whaasoa ma fitu unai, a o lei tala noa atu i tai o atu no i whafo mo tala noanga i whiwhatawa inga. Ai ui i nei whamtalanga ma le minsta o loo whaai loa e le li pale mia. O loo solonga le lei lava whiutanga inga malana sui pale mia. Ma ia whaamaunia o loo le lei lava le vao Winston Peters whaapea manisio ana minsta.
Olo I Hawaii le li o Winston Peters I le mai ai o la nasi singa le malo tonga, ma ole ai mulmuli o na ia sia le atunu o Vanuatu. O lea malanga o whamauina o le malanga Winston Peters I le Pasifika. E whamausali peso o tanga a New Zealand, ma na paanga. O lo whaawau pea o na whautuaina malosi le ai o Greymouth, ina ia tautua nā le whaapuna le leo suawai tau mafa, a o le tau mafa ina. A o whaasolo pea I loilonga masuesuenga, I le tausa I lio le mafua anga tono o le whiangai o vai a le whaitu mu whaafita uli, e pe o le whaaleanga ina o le suawai. I le alia e ai o le nei whaafita uli o lo o mlau manu ia, le ono le maua lava, o le vaenga tonu na mafua I le nei mta upu. I le whaaua wai o na iai o Greymouth I lalo vava ainga whaasuefua malo loina, o whailoa le au sui. E le mawhai lavo na ave ese le polo a inga mawhautuanga o le whaapuna o suawai. Se vanga na ai wa mai alelei aso e tolu. O su inga, o whaali mai eile mama le lei masaonga le mua le suawai mo le tau mawhaina. E au noa ma se toi whaapuna ino suawai. Ta ua le sui o le whaitu malo Greymouth ia Tanya Gibson. E whai lavasi na whainga tau le mata upu o lo whitai a inei ma le ai. Mai le o ilonga lava o na lalata I se unga. Mai ia whaamtala ina le whainga tā tele o nei loa tonu lava le mafuanga o le nei whaafita uli. Mawe reporti ma le leti o whaava malo New Zealand wa lata nei le vaiaso, ta lona whaamaloina le nei poloa inga, ma whautuanga moi tu sifo le ai, ma nisi o whaitu la lata ane. Ta luai le whalenga ino suavai, mai se tasio a la paipai lima o lo o nga ia tuai suavai ma o tamalawa. O lo whamauina le ngā lulue o le pule ngā nuu ina ia vesia le nei poloa inga, pe tai o lo o whaia lava ma le whae tete. Se i vanga nā lava ua maua mai le ilo longo o lo mama, le suavai tau mafa moa so e tolu, whaato a mawhai o na toi AVS lea o le nei polo inga whaasoifua maloloina. Inisi o tala o tawhia nei e sui o le ofiso tiute le silia ma le 5 kilo kalama o pauta whaasaina o le methamphetamine ma le cocaine le malaiva le whaava malo I au kilani New Zealand nei. I reporti ma le News Talk ZB na ta uai. O le luai mata apuna whamauina le mawai pea ma le 5 kilo kalama le mamafa o pauta whaasaina o le methamphetamine na ito tonu oni ato. Mana au mai le malanga na sau mai San Francisco. O le lona lua o mata apuna whamauina ai e 2 kilo kalama le mamafa o ni pauta whaasaina na au mai whanana I se atopa o aseli I luasu whatau sanga na tau nuu mai I au kilani New Zealand mai se tasio whainga malanga mai Chile. Ua tawhia mamolia nei lea li I lona umia malona au mai ai te tono o le atu nuu o ni pauta whaasaina o se nā koti o lo whaatulanga I lalo o so ngā tula fono o le Class A controlled drug. O lo winga, o se tasi leo pauta whaasaina o lo whamauina le mawalunga o hawhianga. E o atu sfulu iwa tesi ma le 5 miliona le taua whai o nā koti na tā whia le ofisio tiute. Ma I le mawalunga o nei pauta whaasaina tā ua ai le ono o atu le 5 miliona le tau whaatato a whianga e whiangai ma le atu nuu ona o nei pauta whaasaina. Mai tala mulmuli o whamaunia mai nei le minsta o ngā Erica Stanford le whaopopo ai o se isi a o ngā tūlanga lua to tonu au kilani. Ta warta mai te minsta I le mawai o le neia o ngā fau o le ama whai leo na fsosoani atu. E ala I le maua o potua onga mo le ao au ina o le ngangana Maori. Ta ua I reporti o atu le ono se lau whanau a onga o le ama whai o na whale I le nei whale a onga fau I masi. Ma o le aiai ni se o fsosoani whale a o onga whanei o na po o le Satellite Learning Support Space mo le a onga o Aroha Nui. Whailo le tamai timing star ya Erica Stanford. O leo o te tala whaonga ino le se lau miliona o tupe whaalo le malo. Ma o wha moe moe anga I sa o loa lea. O le tawate ina e ino vaenga ese o le atunu. I le whaatau tai ai o ngā luenga mfuafuanga mo le whaale leia o I tū umoa o onga le atunu. Whaali e Stanford ua maua le nei tupit. Ma o le afiso soani tele lea e whaopopo a pēa le numero o whanawa onga I tutonu o potua onga. Whaalia le tamai type mean star, mo le nei avano wa mawhai ai foi o na maua, leo o atu le ono sulfitu avano whawhai a onga mo au kilani nei, ma le tele of sosoni, olo o mo o mia nei. O tātou telefon na mo le nei tūla, saifua ma Emmanuel. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima I wakuru amo. O sa fifia e lo tolu I musika. Kalene wa watu ya peni. Ile akitai ya fifia, ala fifia fifia. Tasalme ya manuia ya kalu.
Tolo imatautu Malepeni sun lalai mulinu Etaitu pito ia pia Sio utau langa manaya Le fepula fimai le sami Ota umau fetu ile langi Wasulungi ya umasia utani A omasa bali bali Le masina se i susulu Ia Samoa lo umatundu Se i fai ma fia fianga Ia lana atenge matama Olo sisi vai ma pepese Matata lato ulele Na omae mane lalo oleni Na oa umasia upele Tangi mai lewati Olo otumai imata pele Ai omae va masia upele Ta oto ai o pese pese Matilo tino atu isisifo Olo otumai ai le casino Mauna moli paata amilo milo Beito se peramitai ai pupito Le masina se i susulu Ia Samoa lo umatundu Se i fai ma fia fianga Ia lana atenge matama Sisi vai ma pepese Matata lato ulele Na omae mane lalo oleni Na oa umasia upele Watonu matatau le ingoa Wafaa ingoa ai Samoa Le teni nau le Pasifika Wafai mamita mita ngaya ita Aapea ona lauiloa Ile lalo langi atoa Walai atele le aumai ngoa ia Samoa Le masina se e susulu Ia Samoa lo umatundu Se i fai ma fia fianga
So from Malina, Ben Betana, il divine on Aoauli, Yamalapisse, were fighting the Labasi, Nai, say in Susulu Yasa, more low one to know. Yeah, to have a telephone to il divine on Aoauli, Pafa, level to a Mafutama, il Polgalamela, Aouli, Fofogamua, say, really to life far. Telephone to why Sina Leo. Ole mafutomeleia otia ola o siona tua aya losalia ia mapali sinale mafutomelei vangola ule tele mafutomai ele tautua fa wa radio Samoa tasilima i votolu a mo mai au kilani I New Zealand ia o mai le topi tru le votoa sunga fua tanto I naife America Samoa Hawaii ma Amerika o le tava yetu tanto tu nga fontasi o fua fai la stofi a sonelo no winga la srile dai de New Zealand srile pa ia e la stofina ia o to wa sa ni ka kova le ia o manga yo me fai mangi o fu a o va ke fo wa ye se va e ma ngoko I fo nga ia ai e le lo e jikama o le mental e wa mako ka le manga mia ia ni o fu a o mako ma sangi le fa pe pe I mo meo kua au mo meo swimming pool e ke fu I se ka mai e fiwe ka wala ya la ka u pipi ya kwa le va la wo mo fu le va ya manu ye tele ya lo wa tu America Samoa ile fa do tuina ya o lo fu ile nei fo I yaso ya o ngalo ya le tanto filo inga male fianga ya le ba ya stimulate to ma e lunga le tutua le radio Samoa tasilima I vatolu amo e pe o ta wele sonnafi o le wa sau ya fo ya la puta inga o le swinga mali o winga o le ta le famia fi en tanto amatantu I le poanani ya anto ai male so antao a misel vali tu I matu o le North Island po le motulen tanto tela lai nei am kilani e le ngata I le tofa tau savili no fangata la lai ya o le sa we mele manulu anto ai la malatim a fa yo nei ni fu fuanga mo le so antao ya o le tova I ti winga o le tau le so antao le fe mai to lu va solo I wanga I temi le tau ma losi langi mai savili ya mai o anto le tofa tau no fangata lai ile se lau lua se fulu kilomita I le itula lo no winga ya makwa le au ngasi so solo le so antao pe fa yo o mai anto to inga savili ma losi le ma le tofa tau le ya le leida vale tanto sa ni male tanto tampe pena yai ina ni te wifi na to I masisio kako ya o le lumana I le tanto wa fo e sita o le nei to sanga o le famile fa monga mai le stats New Zealand ya po le official le fa monga New Zealand na si ti le tau mafa ele masino mati ile tolu tesi male 5% pe afuantu le yai ile masina o mati le tausanga lua filo fa o le ala ta o mai I o tang mafai pe o le yei anta to fa tonga o ano manufasi o moa e yei le vai moa male ala nga moa mioi e chile lo pela ve anto me pantu o anto ai malia o le na si ti lunga ile 5 tesi male tolu pasene ya ma o I tang mafani le na pito silio na mawalunga lona si tanga mai le nantu sanga e o mai ile ni tau sanga fa pe feo na tanto I loa wa ke le le fa ingo kako e te loa I lau se le ni le masa ni ona fa alu fa tita inga a feo lau fa tanga o le vai yaso e masa ni ona fa alu ile lu se la wanga il tolu se la utala o toe a toa mea umai sa e fa o ngai na ile na se le ile tau sanga le na teni pe a fa tu sa ye ile tau sanga teni ile taimine o le kele o ka kokoloti ua makuale ko ile se kolori ise se lautala yo e o ile 5 sfutala ua makua pe o le 5 kala de kembirgi ile tangata o le soifuanga o lo o to soifua mo tanto lai tono le into New Zealand o lo no wingala e te tau ona tanto manga fanga fa yai e mea e ave yai ia le fa mo o le me o le fa mo po a me tau ona tanto fa mo o le totongi o le fale e wa ale se fale lo no winga o tau fa fio fil fale o to ina malo matu
lua o le pili o le eletise. Ia, wa ale se eletise le mwhina ola o ngā e le mwhina ola le ea mawhanwhana i tono le whale. E le mawhaifoi, o na ola le vai vevela, le e te wha malua i lau maunta po o lau lawa. Ia, e wha mtai o lewi il swinga o le tū la fono, tusa lava. Ia pe ke kau behind la i titi fo i le ile tongina o lau eletise le vai tau le tau malulu. Ia o nā lawe mwhaiono tu wantu ia le avano, e tongi ia. O mea nei tauna avi e le tātou wha mua. Ia, o ofu maa whanawhana, o palangi kiki. O mea nei tāpina pena i tātou. I le sauni antu le mo le veitau le tau malulu i le rei fo tau sanga. Ia, ma le vaenga pito i silin ta tauna le lei e lau wha asoa. O le tau mafa. Ia, e tau o fia antu lau tau mafa i lo mauta po lau lau. Nei lo walu fo i le whale Aisha. Ia wafu ia whailau kukore whale. E mwhiona tutoi. Ia, e mwhiona wha te le be wha whiolono. Ia, ona wha sola ia le mo siutou a inga. Ia, ka ko wōru whale. Ia le ia whale inga ia wha lua wha koudu, wha limanga ea. Kio fofo ia ui e lo walu wha kid. Ia ngā uma, e reise me ka o le tika wit. E reise me fo i le lo sama, misa wip, whaipoku. Se vanga nai ia se maliu. Ia po ngisi o wha mo ia so wha na. Ia le telo whalenga. O le tūla whono nei taun tātou malama ia. E wha sa. O le mea sa o ia makua wha sa e kula whongo. O ngā e alu ese. Ma ave ia le mea kau. O le tau mawha. Ma i so o se no whanga. Po o so o se whalenga. Se i vanga nai whalenga. O lai wha tangai nei lalo le tūla whono. O le mea lenga wha sa. O le pui leo le usaunga le muumba le soifu malo loina. Awa e alu atu nei ma se mea ai a e mai ai a e ave lau whaitionga. O ai a whaina. E a whaina lau au nanga po le whareinga. Lenga e sawa e malau tau mawha. Ia, antono le te leao au nanga ia tau Samoa. O le nalawa e whai atu lungo le awa whantawhanta. Ia ma le vaa whialoa. Ia pita ia. Sorry. Ire ke leo kai. E ke kau whaalongo koe fo i koe ngā leonga. Whamai. Oi! O mako kupe meanga. E sao. Ioi. Ai la wala lau kupe kongi ele sana pe a whaasala ili whale. Ioi. O mea ia tau kiring. A se o le mea ia pule ili a inga lantou i le lantou whamai. Moi. A wai mauti noa lava. E uma a watu uma meo lo toi. Ia. E posi mo i lantou. Ia, mi se lewa i lantou. O le sa ngā lulu e whaiwhia. Tumana tua mo meo whaala walawi i Samoa i a sola. A whise whaala walawi o le mātou whale. E le umia tasi le aso tua tu ia lo te teit. Ia, aruaku maresi. Aruaku maresi. Ia, a mi se lewa lali tupao rik. Ia, o kamalanga. E whamoi moi ele whenga o mene i o umu. Ia, e lenga tenglea a whai e ni manu papalangi. Ni manu fata. O kamanga. E makua o ngā i ere kamare. E se ala wau ka whaarong aku. O kau pisa mai se mea ai. Ioi. Ole vai kai miringi. Toli. E le I whai ala ngā luenga ngā luangu e whamai ala luangu e sosongi. Ala ua mua mai lumar kalangi. E ko as furu lima le au sosongi renga o mai sosongi. Whamul molen ka koai. Be le maua mai lava singa mea ai. Awasi vaenga le. O no fo le mau whape. O le ala koi ngā whasoangi le whaia ka ko I whaala lawe ia le tātou te whaia. O le me ka o le whasoangi ri. O lo walu e o follow tangi. O lo waso. Ma e arua ko fo I le wha ma le a venga. I le a inga le ma fatia. Ai le whape o lo waru aku. E koe whaianku le ainga. Se e whai mai ase kukanga la ngā o le o mai a la wanga e whai whea. E le se a lo whara ngā mea. O le menga ka o le whaki ngā inka ngaka. E oi. A wamon me o le loto fua te e fo e whai eile ngā luenga. O le loto mamae te whai ai se me ke whaia. E mu wai lau tau langa. Masao ai le meanga I ke whaia. Ai a mua whapea mai. O e ko a vanun wa vaenga le fafu.
Se pe mo me se kupenga se whakamise mea. Toli. Io ka ilo ye. Po feke sa we maranga ko inga fa Samoa va pena. A le fa yan tula utala. O te mana tua te mi fa la ve manto ye sola. Ye o mal kimiri. Po le ana me fa. E fa ma avenga le pui a inga wo mai masan. Ile a inga loto fa avava. Ele se me ka o sa va velia ko mas fa fo ile le ke su e me a ngai. Ile fa la vele fa. A wa e an wa ku vo ile a wa le se me. Mali. Yo. Mali no loto. Nga e anu ke so e me ai o fa la vele fa i pe nga e anu ke so. O le me wa mawa. A wa e ko fi ai. A fi or ko fa. Anu yo le KFC ke ka usami. Anu fa isa McDonald's. Yo, so Big Mac. Onga e koe. A fio koe fui la ia le ingur kok Samoa ma. E wha kala fonga la ukala le whaia. A lenga o lau teilo, o le tupu. Eo, o lea e tupu. E iai i lantou, o la o whaia pēra ngā miu. I le kele o whaala velawe ia e whaia tātou. E le ngata i tono New Zealand, au se kālia, o Hawaii, Amerika, o Samoa, Amerika Samoa. O i ere koe ngā skairi ngā lewa whai. Kusa o lai whamai. Ia. O renga mako mai e fsosongi i. Ia. Sani. E rei ka anga tsfulu lua lau saut fe le awea i ko. E le inga le whaavau wha. Ma whape Amerikana. Se o si wha inga le ngau mai e fsosongi. A e la a kuifafu. Ngā pāua le mea wa kuora whare i. Eo. Ngā pāua le mea wa umanga whai. O le wholanga al mol mea le afo. O le whare sainga. Eo. A wā le whangua le whai e ngei le wha moe moe. Bo le whare walawe. O la wa umanga moa. O la wa umanga penga. O le visiri da. O la ala le si mea le mo mianga whai le kemire. O lele i ora ke mia la awingi pusa pisupa. O lele i ora ke mia ka hunga kore pusa aisa. O lele i ora ke mia mumu oise o ngā mu. E whai ingi kuka i se whale i. A o le ana ka ko mere whai. Ianga. O si a inga la la e wheka ngisi ma misia le ua a mia e le atua. E rewa koe whako pe kopenga saure kupi. Eo. O laile i umana tala mai le tupele a inga mai o ele wharekupe. E a mei e whai ei a ka penga i mei. Ka penga i parapala malo mantulanga uma whampia. A leana a koe su e wha kope mai le kupe. O mai le anga o lau whae ngai e le anga o mai e tole. Se wha mole mole. Ua le vanga wha i langi le wholanga iopu. O iopu nga koe wha fo i sialong ka mau a inga a koe whaakele inga e leli. Ia lona ta mau a inga. Manuia na ia mau. Au ke lo foi nga ere ki minga le fifi foi yo pura ko. Eui. O langa usika i malo foi yo pui leli. O ia yo. Ke masano anga ye yo pui fenga fa la lave. Mo le van fa misa kala yo. E tat o te no fo mo ma fo mo fa ape. O fe sa wei le ai ku ai ngā mala malama. O le whamai e sau so. Ai sau whamai. E i se kako ki or kai au. E i se kako kau mawha o le au outi. A o i se wha lawe e kupu se me whapenga. O longo winga. E ngā ole ai al solo muri. Male a Male about turn. O sa vali vo i ya sola onga. E lua me ye. Tua mai. Eris. Attention. Yang ka kia ku o ka fa. Pula oi. Yenga ka fa pengar ko fa la vela. Ko fa singo ye fa ko anga wa ko. A wor fa kere me fufu. Yo. A wor fa kere ngas.
Omega ka ia maloi ngoa Omega ka Sabale tau mo fie Omega ka Fili mai loile Omega ka O Meka Cars, lua selau Kebetis Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua vitu lima walu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka Wai nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware i Mangile, a wafa tau molo ainga i Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa whauwhale, pusa aisa o ngā umu TV moenga, se tino forma le telo o loa ese. O whatau umai mawhaiona tatongi le tātou ofisa i Mangile, ai piki i whale o loa o le Bluebird i a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le olua tasi lima ono tolu fafa, olua tasi lima ono tolu fafa, pe i meli le info@tlmarketing.co .nz Moni si Talanga. Wana o le whetu moana a onga amata po le moana Stars ECE le a onga Samoa i Manrewa. Toa tusi lua tasi tolu Weymouth Road i tuane o le ekalesia e whakasai Weymouth. Mātou te tautua ma le whaamaoni mo le whanau. A wā le whaatau waina o le ngangana Samoa, anga nuu, whaasino manga, ai maise leo le whaakerisiano o alo ma whanau o le atunu. E tolu sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga manunga atu. Lua sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga anga i lalo. E te pena le whetu moana le tia le tai au. Whapea le tia o le Aoauli. Nappies, ma wipes e ma wafua. Whafsotai mai loa mo se avanoa o lo walo. I le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Radio Samoa tasi lima iwa tolu Amo Radio Samoa tasi lima iwa tolu Ora wa lima biru chuche enele a fole lua ile ni vai ngo leso if you feel like ngai to fa tala fan tu lang mai mo e malang fa fonga nga sambo ma lo le fe fe va ma lo le tawa ta chuche ma fe va lo fili ma le rive spu pu inga wenga e mi se vole fe ngai o fa na wa onga ma lo longa mai le kwanta mo if you feel like nga le wa ma le tantu wa no e so ta i to foi e le fionga ya lilo wa yava maina vai misa o le tutumlau dangada ale Radio Samoa mai o tātou lau whanua i Samoa. E misi lau official tātou wala leo i Samoa. Ia whaatala whantu i lo lau fionga lilo mai awa maa lo le whea le whaiva. Ia maa lo fole tau anta i tiuta ma ngā luenga o le niva ia sa sili wa tātou Aouli. Ia, whatalo whātu i lau tō whā a Fofogamua, whapea fo'i ia le pa ia mawalunga o Samoa lo whapena o na mai mo whafonga mai fo'i le neitu lao le fiafi ia i le awhatono le tolu i le mātou tela i titile awha tolu le tātou atunu nei Samoa. Ia, malo le soifua maua, malo le soifua manuia, malo fo'i le tawatai le tāpuai e maise i whaiva matiute o tātou atunu i le ngata i New Zealand, ia whapea fo'i atunu e olo o iai ia o tātou ainga o tamā matina mātitua o tātou whanau, ia olo whapea nao na nopia iai whamalo whawhailo i atu tātou po kalame i le nei vaenga o le Aoauli. Manatu lava olo o tau whaitusa i tātou tau singa o tātou tapau siri langi o le tūlanga tāua lea, e pei ona mol mawina fo'i ia o lea lava e lue Amerika mai vai o Fofogamua ia o ina e lo ai o tātou tau whai manuia i le alofa maleanga lei o le tua. Patalo whātu ina ia mātou, ina ia tātou pāanga Fofogamua, ia nei o tātou ainga e mese lava, to tele lava nei tamama tina ia whapena fo'i ona whatalo whamai, ia ona olo ulava winga, ia o te musa fasili atu nei te ua, nei te ufa perko inga sore vai o ke maka mai e ala wa le iloa ia e fatalo fati pa anga tato po kalame atalo fa pitoa i so ankolo fata si mai Hawaii ile nei taimi o le fiafi le tofa ape na moe mana tunatu ia le tamalo na moe mana tunatu ia le tofa ape lei ia fa pe foi le tausi a Maria ia lo fa o mai lava ia lo fa anga foi mo tapo kalame le Fofogamua e mai mo mai lava ia so uma ia fa pe na ia mato ai ngai nai New Zealand ia le isi foi o anko ingo ia ape no soa ia ma le tofa tu matawa maunga
ia fatalo fatu tato po kala mele nei tula o le fiafi le lofa maleanga le o le atua tatonu o lo manuia ia o tau lana tausinga. O le tātou tau whaiwha mālo lea lilo mai yawa i le nei vai aso pūpū. E pe o na lau si la fiola vai asa sili lea i le tatulunga whao le tātou e ka le sia. Sa uli entu iai lau langi atoa e wha marantu pūpū ngā o le maliu ma le tau mānu mālo. O lo tātou li whaola le o tātou ai manu. E le nei vai tau o leo langa ma le soifuanga. Ia mālo le wha mālo si tiute ma whai wālo fili mai pe o le tōwhia iai tātou lilo. Tono lene mai tau mai ele turu ele maua stato whelo inga le stofi na sein vai tu nei ia ona nisi o tō tōngia. Ai o lena iai le tātou mta upufo ile le na moea i le tūlanga i pio na iai le tātou pulenga leo le malo si anga tau ele tise tono le tātou o tono wale mai tau atu. Ia o le daua toi wha o le tia atu i whanua le whainga malanga le fionga le minister. Ia atono nawa iei nai suinga mali e po o whele mea wa iei tātou wafi po wa kia kako wafi ia po le nā fo i stand by mai ki inga o kako wafi lilo mai awa. Ia, moni lava Fofogamua o le tūlanga na iei tā ua le vai asan se vai atu nei. Ia, ona le tūlanga fo le tele lava fo ia le tala e fiatu ina atu. Ia, e lei lava ona mautu mai mai le tātou whala patpatonga le malo si wha el tisi. Ia, wata ua fo i la fionga le aliminsta, ia, e le i mawasa mātou so ta inga ma le tau wha olo. Ia, masalo le a iei se taimi. Ai o an nafi olo o le ana whaatino ina ai le whatatanoanga, ia, ma le whaalawi loa masani mai fo ia le ofisa o whaalawi tuk whafose le New York. O e maua mai ea u Fofogamua. Ma nino le lei o te lole e nei wha le tonu lai ti wana e mai tau wantu fo i lele. Ia, e se tasi o unanga tau telefoni le mua i fo i lau o unanga tau interneti i Samoa. Nau sau noa ia le li pule i nai Samoa. Ia, o nai wha tali le wha loina fo o lantu wafi. A tonu le a wha le lei ai. Ia, ma toi tau wha fo i atu lunga le malo si anga fo i lele tau so ta inga. Ia, antono le tūlanga le tau dilei le titi le tātou filo inga le so lilo a le manino lo si fonga i nei malalangi ato. Ia, o le tūlanga lai pe ona uta ua fo'i ia le mātou whailo inga na nafi ma le ofisili o Pulenga, ia o le whalapatonga malusi anga wha el tise, ia wha pia fo'i le ofisili o Pulenga o le matanga ruenga o puna oa wha natura, ma le sio manga. Ia, e pei ona masani ia i lava, o le inform le o le tātou atunu, po o le wha ailoa fo'i le tātou atunu. Tūlanga ua o iela lātou fo'i ngā ruenga. Ia, e peila ona ta ua ima whalau tele mai e foil tulanga foil le tulanga lea Fofogamua e peon tu ina mai e foil ato press releases mua i o loa fo ie au ina mai tono lea tunu mai whafo tai pe o tato wafi. Pe amna mi e se a inga ma se business. O lo wa ia ila lato me alofa ia po le wha maa avenga fo i lunga o tau ia o le au ina mai. Tau fo ia o le au ina mai tongi ia malitiuti. Ia fa pena fo ia la fonga o le la na fa mautu mai fo ia na fi ia le tulanga lea ele fa tanga ina tulanga fo le mai o la wafia e le fa nga ko a inga le fa nga sa pisinisi e to ia to fa tau fo ina le o ke poko le anga ele fa pena fa inga me a ma tau ine tu sol tulanga tonu ana le na fa manino mai fo ia nafi ia o fa iloa mai foi la o nai a inga foi e fa tau i nei ala tau wafi awa ia fi e mau i nei tai pe tato company foi e tele le Bluebird ia o i le well o company na la te awina mai o loa ia a faila fa tau i nei le afia a se a inga ia o lona winga e ave ese ele tau le na e ele fsa soani lungo le tau le na awina mai ele afia e nei mawhai ona to ese ai ia mai ese i tu unga na male siaki le na tato officer o pepa pe fa pe le na e afio atu mo oi pepa sa fa tau ina ila wafi o ni sina tu langa fa menino mai o tato wafi le elisi ia e pe ona ta wele fionga ia faumui to fa ia faumui ona na fina na le fa pe la siaki tato wafi mal fa pipi ina
e ta mai ala malongo mai le EPC le taimi tonu o le afa pe ona fa au lai lo e mantua o le aso le nei sa fa pe na ona tuina mai e fo il famtalanga mo mo el tato malus anga fa LTC ia la aso le nei e fa au lai tato afia wa le ta fa pe ta na tau nu mai le aso o tuana e isi afin tau nu mai le aso tuana e fo isi I vai nga fo ina ele fa pe au mai o mai le taimi tas e vai nga fo io waia malaina fa pe na awala wal fa lai na afielis ia lena lewa tau nu mai tatou tunu ai o lo ngā lulue ai ia tatou insinia le EPC I le whapina o le tala fia mo le tatou moto o polu e pei ona tā ua e whaumuia nafi le tūnanga foi lele a whape e ola umafia na au mai lisi ia e lua ia reserve foi me foi ngai e ngā kāua Reserve ia Waki, o foi ngō. Oi kilowatts. Megawatts, yeah. Kilowatts, yeah. Megawatts. E lua, kusa korse fulu megawatts e mawai. E matuai, e mawhai ona toi whaafo isi ai le ato toa le LTC le moto o por. Ma fo ia lol whaafita uli o tau whaasosoa le sa iai. Ai mai le tolu se fulu nā mai e tata wa filisi ia. O le a reserve e iai le lua e toe mai iai. Ia lea la reserve e whaale o leo a wa fo ia tūnanga e whaale tonu mai ala iai. Lono winga. O le na ofisiling ia le ofisilo pulenga. Po le ale umia o ngā ringi mea o le megawatts. Wai e te tawana tātou loa foi. E whai mai tasi le e mawhai o na ola a toa le moto o polu I le megawatts e tas. I le taimilea. I le umi foi. O lona winga. I le whaasoa. E whaasoa mai e megawatts e tau se furu. Ina ia ola umaia I le tātou moto o polu matai whaafo isia. Le leo le LTC. Ia a lea ia tātou. Isi tātou megawatts e lua lea o wha leo mai. Ia wa tūlanga e whale tonu ai nisi o tūlanga whale tonu I tātou wafi. Ai o tūlanga nā le tua iei. O lai whapii, siaki, whaola, whaile testing, wa wailari kele o mea whai mākou. Ia ona tuatula le ilunga. E whata ita. Ia o tūlanga nā le wa mai le EPC. O te iloa o musa ila kia. Tau lava le on sa ila te tātou. Ia, o le nātou e whafuisia mai ile o le tātou LTC. Ile alofa maleanga leo le atua ila na fsosoani na ia tātou tangata whaingaruenga. Ia, ma I lātou fo I pūlenga. Ia, ma e o whaia tonu. O le tātou kāpeneta, ma le tātou mālo. Ia, o lewa whapena ona taunu umai whanua tātou a filisi ia Fofogamua. Le ling mālo whaptai. Ia, tālo si ia vavemba ua ia le toe. Whaasopolia leo le malo si anga tau ele tise I nai tūmua. Ia ele iaulia ia so le eseta I le whai unga o le nei whai viaso. Ia wae ele a whai nā le kuka o mea ai whai lele I whafolo sua vain tūlanga whapea. Ia e o aso whai pea. Me se ia le whausanga o loo whausi ai maunta malau le nei wai teimi Samoa. Ia o nisi o maunta malau. A le ola le e maruru. Ia o le makua veve la lava. O nisi o maunta malawa o le ili. Ia o le tele lava. Ia o le dawa wha mo meo air conditions. O le winga ale le pawa. Ia e ke fiu e kapiri si le lo sau ke ngofongo foi lalo le ulupo lalo le ngiwa ali. O le tūlanga whaingatale na mantua foi Fofogamua. E le whapesa fia pālangi o seis. Pe whapea e wa ke awa kou wha māsangi. Ngā mea kou ke le māsangi. Ai I le tūlanga foi lele. Mana tua o tātou atunu, le te leo le awhianga mai tausanga watua na I a whā, I a whulifao, I a whapena fo I a swinga o ngaonga le tau. Le lawa wa ai a sonei, a whau se whalo se ainga, e matua I whau I a mautū le lei, e tele na pui le lei, piliki, sima, o whamalama, e matua le lei a toa, ina I a tali atu I swinga o ngaonga I o le tau. Peita iani, ina ua pēla ma le pawa, awa alea wha e kaon la kongo le whale lea. Ina ua pēlo la le pawa, ai vai la li bebela wha asoro koa si vaenga lea. Ia pēla tūlanga la le nai mafuai, usawa wa mawhai fo iona tātou tari atu nisi tu. Ia awa iei fo le whawhita uli le pē meo le pawa, ia wa bebela wha asoro atu ai langa o whale, ua uma le ona whausia I whale wha auna pō nei. Ia ele ia le whale o. Mena e mana ia ele whai peo le whale pālang. Ai maua le whale o whale pēlua pē tolu itua.
ia e mapu iai taimi la ia aua ia taimi matua vevela tele ai le tatou atunu ia au tulaga lana fogamua e pei o le e sa'o ai a'ui ma kua vevela ala e ka ke ai kua i lunga o social media i whaamatalaga fo ia nei tangata ia ele tio sis o mākou o le ongo sa ia e le kaula kalaka kua pe o le afa o le ongo sa ia yopu le pe o le kuaka o le ongo sa ia yopu le kaula kalaka i mākou ai le i kai o au sia le afa o le ongo sa ia yopu e alo fo ia ke au ka punga lunga faisa ka kala fo ngale i le kako IPC man kako afi man kako peso o pawa ona o tulanga na wa o afianga na ai fa fetai e tato malo pa tai fo i tato IPC mana i tato tanga fa ngalwenga le lava pale ke le me lava pale le fa ngalwenga kau whakarikalinga o afi kau konge kinga o afi fainga o tonu ai koe lava pale mai le sungo kol pa kiule alwa kulunga social media ia whaftai tele lava pale mai tato watunu e tele ava enga e whaftai atu ai ia ai ole mea le tupu mātou ia na le lalafo atua o lo ina lava le tali atoa o le mea ia wako ai au ngā ia le lei ai a whapefe wako a pāka e vale wa ai whamulmuli kongi fo i fafo o ke iloa e alu le fasa ia e te ia ala ia leo to e whapea ia malo wa mea ngai a kako o ka se susungu nunga papakiu ai nga whekau i maka whamai e malo wheka kola mako kirikila mai o ka se wha apoko ioi tātou whapena ai whaftai le atua se manu Fofogamua o lea ua ata mai ia ata o tau lele a wa fo isi tātou motu nei o le ia malo whaatai ia pe la vona ta ustemi usola ta lusia ia o le a ola fa lau so o le tātou e le tise i le toi tu manu malo i o le li whaola i le whai unga o le nei ia so ia ona tātou mi i tuaila i le wau tilo o le nā lava o loo whaanga solo e se mai e le tise o loo whaanga solo pe an tātou mata upu masani Samoa ia e pe lau na iai le tātou whaamsinonga ia wa aleini me tutupu ia e leifuni a tātou talai au ina mai Samoa i mea o loo tutupu mai ia mi se lavatai o i le tātou whalepai pa e nai nā i whewho i nā i mulinu ia moni a au Fofogamua e peio ina foi loa o lo anga e matua foi lena leana fatulanga mai foi ni somta upo e tolawina nafi ia fa pena foi mana nei ia sa o le criminal mention ia ai o lo fatino le taimi le e tasi ia le apili ia le afionga i le tai o le vai fa file fast te fono ia lauli al manito ia ilona tulanga foi le lena te apili ngai ia le whaai unga fo ilele na tālu sanga ina ia mawhai ona toe whetu na i pe whesu ia tu unga o le tala i tua. E lua la tu unga le sa whapena ona apili i le whaai unga na au mai ele whaamasinonga whaai tu malu. E lua vaenga. Tu so le vaenga mua o le tulanga fo ilele le mawhai ei ona tu ua le atunu. Ia malevaenga lona lua o le saini i le ofisa o leo ia le lasa faatino anafi ia e peia ona tu ina mai e lana lo ia foi la fionga ia lau e le se tūlanga whapole ina i le whamasinonga i le tuua i ele ali whaipule o le atunu ona o ia o se tangata whaipisinisi walau i loa i tono le tata watunuu o ia se tangata i longa i le atunuu o se whaipule, ia onona soifua atua, ia sa soifua i Samoa. E ui fo i olo o iai a whamaumaunga e lua ona tusifolau. Tusifolau Samoa ma tusifolau New Zealand. Ia, ai e whai mai e le whapole inai o le whinaunga lea lo ia lauli. E le whapole inai whamasinonga i le tu. Ia, o le sairi. O lo fina wina atu ele lo ia le tua lauti. So langa foi lele fa pe e ala ona manatu a foi ni ile tu unga le o le saini le ofisa leo ona ya afia ele na fa ala wilo ia vai nga fa fai lo fai nei o lo sa ni mo ta penanga al palo ta lua fe lo onu e tu unga foi e a foi nei o tu unga ia sa fai me le district
e tūlanga foi le o I whaarawi loa ia au le whai le taimi e mawhai ona saini ane ai le ofisa o leo leo ia o le tūlanga la e whaapea mai ai o lo o ta oto fo le tapu ale official immigration I le malanga atu leo le malanga ese atu leo le fionga ia la au lima le atunu e le avea fo le tūlanga a leo lo tangi tono le atunu o le fina ngala leo leo ele avea fo le tangi ale o lo ele avea fo le tūlanga o leo lo tangi po le fionga ia la au I tono le atunu ia e mai se on to finga fai pule ma alo fanga ia o le ale usta ia ile tu la fono e mai se ila o le ia ile le tau finga le immigration o le saini ia o le u fai lo mai le tu le e ma fai ona fitu na na fai lo atu lu mo le pa mesinonga e ma fai ona fitu na I ala na saini I taimi ma so e fai ai le road show pe a o in ta pena tu langa ia o lo iai office o le tu ai isi tu malo e ma fai ona saini pe fa pe a I tu ale le fa la wilo ale fa tino ai ia o le fai unga la mta upon nafi o le reserve le decision ale fa msino o le fionga ia ni ava mata tuatanga loa ia o ia le sa ia papena ona fatautai ale mata upul fa msnonga ia ma ua fapea mai ai ia o le a faailoa mai lana faai le taimi e umai ia ona au mai leo le faai unga tustusia ale fionga le tamaitai fa msino e tusai fo i o le mata upu lea I le fionga ia la auli na ia toe apili nai pena te toe talo sanga ia toe ilo ilo ia I tu ia o le faai unga na au mai e le whamasinonga faai tu malo e iei vaenga ia lua o lana saini ia malona malanga e se atu male atunu Lele, malo fonga ni lo ia ma dino le ma jolo vai. Ya lo no winga la ele o mai lo po la se umi fa tali ele fi ngalo le ole to mo tai fam sino. O sa onga tonu ana Fofogamua I le taimia ia ready ele fai unga al whamasino ia ona au mai fai la ia le send mai le emaili ina ia sila fia e tatou media ma faa o ina atu ai whaasalau ina atu tatou atunu e mwhai whana serve le taimi level nai umai lana ia fai unga ia I tu e lua tu whamasinonga e lua le tu leo leo ia ma le tu fo ia le fionga ia la au le olo o ia pili ina le fai unga le ale district court Malo wa taya lilo ole nei ta ole nei e le so nafi o ani si mata buna tola la wina I le fam sidonga. Ya mo le ia va ia so pu wai ele ngata pu ole va so nei mo nga wenga le fam sidonga ma le tele o mtanga le wenga le malo ya ma pisi ni si tu ma o tia va pe fo ile va ia so asa. Ia, o ana nafi, ia, o matau fo ia te whaatulanga ia, so e whai whamasinonga, ia, ma le whailo atu tali ai lātou o lo mōlia tutula I luma whamasinonga. O ana nei, le lāta o atu ana nei, o ana nei le na whapena o na APR ia pena tutula I luma whamasinonga. Ia le ali I whaasalau I lunga o social media, ia le sunga ia au mau hunt, ia po mau. Mau hunt e pe ona lau ilo ai ia o le tangi a le Samoa Airways o le tangi a Samoa Airways I le tuua inga fo ia mau mua whaaleanga ina ai ia lato ngā ruenga ma le swafa o le company waalili leo na ave I lunga I se tasi o vai taimi e whapea o le pusa maliu na au mai tutuila ma au mai America Samoa I lunga o le se tasi o va o Samoa Airways ia o le pusa maliu la ele ise maliu ele ise tino maliu na au mai ai au whaatumu mai I fuala au whaasaina ia o tua inga la ia mau na tuina mai la na whaasalau nga sa whaia I lunga o le social media ia lea lawa mōli ai o ana leila la na tula ia ile sunga ia mag ia e valu mōli anga leo na whapena o na tuina mai I lunga le whamasinonga ele I tō laulawina ia whaupunga o mōlianga e ui. I le taimina mōli ai mau, o lea sa tatou, I sa I repoti al tatou au whasalau I whaapea o le to inga mōlianga whainga leo le harassment using electronic devices. Po le whaaso e sa whainga le whaonga ai ia mea whaikingo la ia whasalau ia kako ia rua. O le tulanga whaile le defamation, po le whaaleanga ina o le
o le taulele o se tangata o se company ia malon tolu o na upulafo threatening words ia paula na taimina na nailo ai awana nei ele to laulawina mai fa upunga o molianga ia valu ai valu molianga leo e fa sanga ile le sunga ya ma sa tu la ile tamaita ilo ia ma le sunga ya unasa uni support o ia leo tu la mai mo le o lo molia ile finaunga ile famtalanga mua a unasa na ia whailoa mai e il whamasinonga ele i tuina atu ia le pepa o molianga leo ia ia mawhai ona tilo ia mau ia malana lo ia ia mawhai ai ona tali mai pete ena petalia ele i tuina atu mantua foi lau tau whafonga mua pea ma le ono nei vai aso talua na molia au mau ono nei vai aso talua na molia au mau mai lava na tai mi umi o le saunoanga la le au nasa e lona winga ele serving atua ia le defense ile pepa o molianga nei au mau ina ia ilo ai pola le tali e fai mai wana le lala sa tal sanga ilo le tamai ta ilo ia le whamasinonga le fionga ia tala sa saanga ina ia mawhai ona toe tu mai se whatatia mai le mata up se ia mawhai ona whaso tai ma leo matala noa e au mai molianga ia ona fuale e se tali a mau ate watu iluman mata up nei o tulanga lana na whai e ui sa tal sanga le fionga le sunga ile leo sa ia whatau taia le itua leo ma whaapea atu e tawan turtle po e mana miel turtle po nta upu se whaila atu ia molianga ile itua au mag ia nta ua fo ile sunga le leo o le tūlanga wala i ona lato le whailaina ona le ilo e lato po ile lo ia au mag ia e tawana ilo lo ia hau mag ma mai le email na sen lo le iai ia o lua me taua na whailo ai uni e unasa o le a right to a fair trial o le iloa o se aia o lo wa ia tau i se whamasinonga e pāleni le lei ma mi o tonu e le whaitu au e tau o na whailoa i le tangata o lo moli a o na molianga lua ia na ia whailoa ai a whailava e le aiselo ia a le tangata o moli a wa whailau iloa ina pe ia i foi e tatau lava o na serve ia pe ave lava ia le kopio molianga ma whailoa molianga i le tangata o lo molia ina ia silafia i le tangata e ma whai foi ona tali atu wai pola asan tali ia i le whai unga lai na ua toi tō lau lau na tau nga stood down na mataupu ia na toi avatu la ia i luma i le taimi muli na ua mai ai tanoanga ia lo ia mauma ma le ali leo leo lo tu la i le tua leo ia ona amatoi lo le ma le tali ale sunga mau na te ena molianga ia molianga ia valu o fa mautu mai e fitu ia moli mau leo ma o fa mautu foi le aso e to la ele mata upule ina ia ilo ilo ele mata upule ma su el fa masinonga le la o se ke le aso full wiva ile aso lo full lua o novema o le tausanga nei e fa ele hearing so nta pulana le sunga ya au mau ia po o mau hunt ia lewa ia ile lona fai unga ile so lewa fa mau tu mai o november o le afa ia ile fa masinonga fa sanga e fa tau molianga ia fa sanga tu ya au mau ai te tele i se antu i se simata o po le lo mai o le aso la ngona ia i le fa tu ai le ona awina tu fo ile le o mauia e pe ona umia le matanga alwengo lo leo po o prosecutor a leo o la so la ngona i fa tu stala le mata upule i le fa tu ai ia malele awina tu talu mai le taimi na to la mo le mata upule ole tulanga foi lele Fofogamua pa wale mea e tate tilo iai ele se concern ai tate tilo foi lele it's tupunga o mea mantua o le ana whailoa i a tātou le media o lo iei whasalau ngai lunga i a molianga o mag le ana e wai ei molianga e tāo fia ai taimi e le whapea foi la molianga o holding charges ia o le ave uma i luma le whamasingonga le ai e le meka o le whamautu o molianga
mai le ono vai aso alo ke fai kaua kui ka ko fasalanga taimi le ono vai aso le o teilo mai le ono vai aso fai si umi te leo o le serving ai mo lianga o ma ina ia iloa e sunga mau po la tonu lana tali au mai e la kia la o le wa vatu le taimi le wai si tangata e avatu familia kolo se vai aso se ia lo e kilo le wai ele o fa upunga fo yo mo li mau e avatu le akongi kulo ia o e yo e mai loa pe se e mai loa e tawana tilo lei ia ma e fa alongo I laulo ia ile winga fa le tula fono fa upunga mo liang ina ia mafai ona e loa awana umana e yoia ai o kun mo fa mai le aira le mea langa ka mai o ke le fai ala le mea yo e me fa pena e tupu mai ai o te malama o te le loa po lan mo fa tua ai o te loa o le ana fai sa noanga al komsina e o foi lai molianga o lisi o le na fai ia saunanga komsina I tato ofisa fa salam to pena I molianga o tangata ia a le lai fa tuai ona servi o ele o mai loa la po le tulanga ta ua le a wa na leila o te le musu e fai lo atu matua te le le fa no o le fionga te mai te fa masino ile le complete investigations a leo e avakua e mana mia le tolo for 2 weeks se finalize la ko judges ai ava ai le umile talo na moli tangata ia o le tulanga fa no na ile e tato tele mai lo wa le tasi se mata upun tanga lwenga leo Fofogamua e tato tele tau foi le pua malafo ile tulanga o le tupungo me awane ia afia se tasi le tula fono ma be se ai lona ia tau o se mea lai tau fa iloa le fai unga bon e te tau ona tutu ai mata upu fa pea ia o le lawa tali mai au ma e na te ena uma molianga a leo eu fatula ia tia te ia tu sai o le tanga Samoa Airways. Mai lo fam tanga lilo lo winga o le Sofia fo November le wontu anti ele tanto mdambula. So sfulwiva ile asolua sfulua mantu e fitu moli mau. No winga la suiva lo sfulu lo tasi lo lua. Ele watu ia lo na tolu aso. Le metalia. Ia o fasol solonga na moli mau. Wa le fa pekera klo mol mau fa mai lima mingu kela mol mau el mol mau e fai o le umio na etu ia e toi kolosi mai fo el defense ia mol mau ia leo ia umia la se taimi e fa atino el ngal venga le me na le ala ona tu mai ia le piliota le waso ia ina ia ilo le le o ia uma le mol mau ia fitu a novema la masina Fofogamua ya le ling ya malova tai wani si mata upusa e moli mawina e lenga tau le so nafi eva pe fo ile so wa pe ona utawa e pu nga lo nga fam si donga lenga tel verso ni ya lo vai so asa ole molianga le tamaita iolisi Schmidt Maurice Schmidt ya oleana tula ifo ana le lalisi na tula ilalisi nta fo ile o moliai I molianga o le false claim I le whaimai lena no whaimai o le environmental palemia I le maliu o Professor Caroline. Ia o lea la o molianga lana o le sunga tamata I alisi. Sa tu lai whailana le lalisi. Eitai. Ia o lena na tāru sanga le tua leo mo se lua vai aso e tu umai. Se finalize ia la ko molianga. Se whamautu ala to molianga. Fika ku ia wakolu vai aso il vai aso nei talwana molia ia li se molianga ia a leo wa tu ina tu famasinonga o le aso tonu ale alena na fai mai e tula ia le sunga ia li se famasinonga pawa la lo iloa le mata upu le ali I Fofogamua langa ma tau nei na fai lo tonu mai ele komisina ia molianga o le tamaita iolisi le ana whailoa mai e ona molianga ia matau e lua. Ia o lea lala e molianga o lea lai whamai leo si I whamautu. Ia o I whaila e titilo ai tala pe ona tu inatu. E se ale le kaimi whaila leo o le wata o fia tangata molianga lea e koe kilo masa ili atu leo I e mea e koe whapokoinga e koe era I le si fwai upulunga molianga lea o le si fwai tula fono na e solina tulang whapena
le te lo le ala ona tangi ona fatalu sanga leo ia moni nei vai aso wa fo ile le toe fa mautu o la to monianga o mela na il vai aso ile foi nei ile asol nei ia male aso nafi o tato mention e tasian ta ua no o mai le mention ai le fa mautu le mai o le ale me tu ai paua ia le mata o le oni ali istolua talavo fitu afel tu pena ngau ia mai le Samoa Post sala fight sala ilua le ana tutula il fa masinonga na paua la le mele na tula ia o le toe fatulanga ina o taimi maso se finalize ia molianga leo se fa mautu molianga leo ia ai pauna o isi maka puli Fofogamua se o mako kainga popo ngi ke loele ele inkalesi e kako inga ai ole tulanga ia tato cases te tele ia leolo o titilo ia ilunga ile fewa ia i o manatu ma langona o le tato watunu ia lena fa mautu nei a soi o lisela o lewa tu ina tu ia ile lua vai a soi leo ina ia mafai ona finalize mai la ko molianga ia na tatu la i mai ile o lisela se fulu o yuni to sanga nei a se fulu la yuni tatu la ile te meta i lisela mo famasino mawala lo ko famasino fai tu malo Fofogamua ele case na o fesiringi ele afionga ile ofisile pulenga mtanga lwenga soifo maloloina ona ole afo nei ole o vai fo ilunga inisio o fanau fo o aloma fanau o tata o tunu se tasi wa vele soifua se ali itala bo sfullo ta sanga wa vele soifua ona ole ai le fa ilo mai fa pe ole tanki fiva ma fuai ia na tawala tu ile le sa ilinga ile sunga ia ai ono ina ia mafaiona fa ilo mai pe fa maunia mai la o tasi ia le ali le wa maliu sa admita ku le fale mai pe na tau fia fale mai la solulu al vai solente nei ia ona ole fa mtalanga ai ono ole tinga ina ia ole abatuina ole atali ile onai ele tu ainga tanki fiva nga makwa ke le ole upunga ke le loka e upule fa fo ma ile ai fai mai ia tala ai ono ole tu ainga tanki fiva le e afangi la matia ia le soifu o tangata le na mawai ia le atali ile ya abatulo le fale mai ia mata oto ai ia ole suenga la wala ofisili ole tatou so na fai mai pe fa mau nia avakulo nga ask mai ngi kaka fo io donors tu yo la toto ina ma fai na so ani la tali ai o atu ia blood donors e kaka positive ile tanki fever fai ia lela na fai mai ia kako so se tolu tanga e positive ai te wa o facility ai ono fa mai le ai to tasia le dona e positive le tanki fever ai le ngi symptoms le ngi symptoms le ngi ya for your tanki fever over ai atu o mau mai ai lai test akule toto so atu toto ya o le tanki fever la mau ai ole tulanga la nana ya na avatu fa tope ya le atali I wa maliu I New Zealand ya pangalia ya ole aise tonga fiti e mawhaiona toi whaia ya wasiringa tali seu fo ile enga ma se soani mau mai ona ua umale leola ole atali ya I New Zealand ya ole la e wha mai se tuai tato po kalame Fofogamua inai mātua onisi fo i lo ngālu el tato malo lalo ole tato malo ia lato ngālu enga fo I mo le vai fafu ia le tamama le tina o sanno foi fiti ia o le fa mai se tua ia Luis ia male tina fo ia taunisi I lo na ia langona o matua fo I le fai se me ona tina ese le alufa ile fa na ai ile mana malama o keriso ia watato ia tonu le vai asoli to tu man malo e mo ina popo nga ma maliu tato faola
ai ele fa pena ngata ina o lea o e toe tu man malo ke riso ua fa noina le oti malitunga mau ia o sa mātou fa mesia tu lea tatou po kalame ina i mātua na i ainga ia i le fa le tonu wa e langona o tatou mātua fonga mua e taimi fa pene e le eisi e misi mai ai poi lele e o uma i tatou le langona tinga pe fo tatou tu kwai e paule tūlanga tāua ia o le mata i tū le tātou atunu sa ofisiningia ia le ofisilio pulenga pe o iaila se faasilasilanga fo i lele mo le tātou atunu ina ia mawhai ona no fouta o lea e se sao po o se sao pele ai ia po lea fo i se whainga i le whaama i le nei ia e whamai ai ono waleva ona declare ka ko tanki fever fo i le outbreak i tausanga le nsa i mawai atu nei le sa fa yel tato nga yo inga foi le leo le o atu ya onga e fana foi nga ya onga e fanga le ngam fa pele ngam ia manisio pisinisi mai la to e mana miel tu langa le so o le ala nga lue al tato atu nu o mai ala le temini ai il tu langa onga le al tanki fiva le ia e mana mia ya le tau longolongo awa e tupua le fa atu o le tau longolongo e lo foi le met tau na fai o lo si la fia o le mia le tu ya fa nga ta tu tai nam e mai sa la tai mine o le pe atu pa ke le nga ngamu pong sa foi le pong sa o fia ya vai uma me o lo ya vai to a foi ya ave ese ya ma fa tama ia le o taota ya bala pisi me fa pena ya susunu le la pisi po la la fa inga fa ina ia ma fa ona fo ia fa fita ulilia o me foi le ia ele uongo ngam la po ali fo ngam wa ngai ke ngo fo ngai ke ngam ele ngam ya o ko ele uongo ngam la po au kama imea la o ka o le makwa ma aki o kama imea ya wa ye fo tu langa fo le o ka vai soli e fa ka va ai fa ale o ka ikai ngam o makwa e se la po ka ipe o ngilang ia o tu langa la balna o ese mai ia nei vai ta mantua foi o le feang ia le matang ia o sawai me mai isia kungu isia kumoku a mai ele ia matato manofo tato o tunu ia o fela wa inga foi tato me fela wa iva amva lele tasile na awala ia o containers o warehouses ia mai me store ai ia tasina tulang ia ai o la bon tato ngan lue fa tas tailor ia o le on le time nei le tato New York ia o te loe fa ilo mai se time fo ia le tulanga le tato officer o fa la betu fa fose ai o sama o tala no ngana ma le sunga la on fausia ia ai ono aleke ke roma ia ile tulanga le o lo o ia le atali ia po se alo fo i le tato tunu ia wa avea ona o le fa ma i le tanki fever ma lo le fonga le ya olia le lo yava o nai te sa no le tomo fa yesu an tu le fa sa mo o le nga se o le tanki fiva ia na pangwana le upule fa sa mo mai o le fiva fa iva fiva la tu ma wale tanki fiva ia ka ko alwa ia le tanki fiva wa le fsili mai nis ona le fa sa mo le nga me o le tanki fiva ia ka ko on sa ile yo te le fa so longa ile fa sa mo no le upule tanki fiva na paule vaenga e tau na wha amafa. O le wha ama i o le tenki whiwa ma wa mai na mu pe o le saudo ina le whionga ia lilo ma yawa. O a wha ilonga wa aia o le tenki whiwa. O wha ilonga e wha alia mai. Ia e o atu i le wā o le whaanga i le fitu aso. E te mauai i le tenki whiwa. O a o na unga. Ia o le me masani o le whiwa. Wa le me ngai ka o le tenki whiwa wai ke whiwa. Ti ngā o le ulu. Ai mai se tua o mata. O le tinga o maso le tino, maso onga o pōna iwi. O langona le vai tele, pe o le tangata i le tau mawhai le aso antoa, ia po le tangata wa le ise tupe wa ngau. Panta le tino, mangeso, mafo e pa o le tino. Toto le isu, ia po au lamu, ia po gam se tulau. Pua i toto, se tulau lau whaafunganga, ia ma le langona o le vave o le manava. Ia, o la ukala le vai anku li lo mai ava. A fie sila fie le tantu utunu. Ona ea nga i le ilunga o le health.nz. Ia po le info.health.nz.
ia e lengi ia ukalanga whawhako le e ringa wakako whamau maunga ia le tau atu o le ua umana whapepaina ia mai e mawhaiona e whaitau le iai ia pe a iai sou taimi awa no ia o le tūlanga nā lilo mai e le se wha mai e tālo iai sasi a ua masani fo i tātou ina e le tafi e se malaka mo whai fo i lele tau whaatea le mea lola na yuka ia ma kourungupa ia lirilo o le makua kele o ringa langa fo i tele e le mo le meo le la au o ma kou le ngaosi mai le o kisene i nāni talwhātai a pia. Ka iro ia o kou ia po o where i ku mā longa e ngaosi mai le o kisene. O ma kou ai, o uka ia ma kou le sa wele e o le ola, ia mo le ola fau, ia mo le o kisene ka iro le kou i ku mā lori li. O tau la lea o whaatama ia ina le source of oxygen. I le kou aku kongo ngofa fua e kipi lalo la. Ai ole o ta ua le ngofa Samoa o le dengue fever. Pea o le fever o pona iwi. O le fever o pona iwi. Lea o lawilo ai dengue fever. E dengue fever fo ilele malitangata. O te whaalongolongo ai tala fo ilele whapea. E fua ai lau malosi o lau system. E worse le tangata fo ilele e saua le whamai. E matua tinga ina ia. Ai e tangata. Nga lua o aso awa a whapea le ke fiva keli. Awa te whatutu wai. Ai mani alo ka ele pipa. Le fiva. Whaalu e sal fiva. Awa ne i kukua le pipa se ilonga awa e maalidi. Wa makua manu ar kingo. Ia tasil na wai fo. Ole dengue fever. Ia ma ole o fautuanga i e alu inei. Inul vai ti polo. Wai le se fuala au foi lele au mai e kiri ele dengue fever. Ke le au le Panadol le ingu. O le fuala me tinga o tinu. E fo ia ona whaafile mu le leila ia le ia mata i tu al fever. E worse lo. Ia ona o atula ia le mele pe ona fetala ia i Fofogamua. Vai ane le whafonga le tata o tunu malang mai mo mai Samoa o le po i toto. O sa wele palpala. Ai ole tūlanga le na mo le fo ia o ni mea tele o mai whamole a o fiva lau tama awa ke pinko. Nioi. Awa ke whai mai. Mai vai fuka mai ki ngā so walu ala e fiva lau kama. Awa. Alu whata ele le tama. Ke i kasi lau pinko. Ai ka ele ka mai kiki ma te ke ele ka mai kiki. Awa o mea nai o mai ele whawhitau le a tātou. O le whatamala. Ai o lea ufa ailoa mai ele sunga ai onu. Ia le tūlanga lea. Ina ia tātou no fautai. A whaifoi o le ke ilo re namu al tau ainga. So ta ile health. Pese so swani. E o atu ai le vaenga foi e lau te whana ina ia no fuanga. Ioi. A pea whapea le makua eva ai ke iloa makua ngamu ele mwhenga ngofu leil namu. Ia, ai, olo ia tātou ta inamu, ai longa ko i se ai ngā koe kakause ka ingamu ngi kai. Lo ia tātou ta inamu, anai lo mātutua, o mea na sa wha mo e tātou ia so ia o iei fo i tuli namu. Ia wha asu namu. Ia, ai wha mai kara isko inga. Se kafu le afi. Nga wha asu mai la i, nga umaru la i ele wohonga. Ai mahi lo marka mai kikina maha ma le asu. Ko enga ko ai marka inga mule ka kau whainga le asu. Ia, o ai kia ngai ko inga. Ia so ia, ai o le tatou pasalonga o tatou tala lea mo le dengue fever pen fo i ona tala no mai le sunga ai ono tu sai o le whalawlawe leo tu lai mai. Ioi. Ia, toi whapopon tuai le whamaisenga i a inga o wau mai ma sani sfulu tau sanga o i a lilo mai apa. O te mana tuai le te mile na sa ili a Iosefa Maria le li whaola. Mo fi ue su e ai mawatu. Ia o lai whailana le sona i lau wharsai o ma lau kusi upuma. Ma lau uskaulanga i ol manman. I whio lolo fai asi mea leo ke ngofo ma uri lilo e. Ioi. Pau ale mea. O lo sa ungi le lea wa la so kofi umaro kapo kalame. E alo el murmur ngā vai. O wal fo el murmur ngā vai. Ole whangasolonga na al kalame el tato vai o sasi. Murmur ngā vai. Ia ma le tofinga o staulanga o Yesu na whatula ia i polea. Ia ma le whaapa ia ina o le tino o le ali ia vea o le tato whaola ma areto. Ia, o le tūlanga la le nā, o le la tatou o atu iei. Ia, o nas wharai le lo la ia lea. Ia, on kako wolo la ia le, i le tatou vaenga foi le o le ala koluse. Pea tatou ala koluse mulmuli a lea.
Ia umal na na faile le fa songinga. Le fa the veneration of the cross. Le fa I le tolu le out. Ia, patunga. Usa inga o le taim tonu leo le aso maliu le las fareli. O le taim tonu ale le tonu. I le au, le fiafi. Na maliu wai tatununga na maliu wai tatu faola. Taimi foi lia. Male as fareli lia. Ia mata le novena. O kile no ia e po lau sa novena. Mata novena Divine Mercy foi inga le leiva aso novena. Lena fai ia Yesu ia Sister Faustina. Ia e ta pena lo feast day. Ai ka penga lai a makala novena I vaso a mata tonua I las freile mali usa le tolu le na a mata lo novena ina a maka counter kwa le vaso pato a fai longa le feast day I le aso sai so o ai male aso tu so la sala next week yeah on le feast day ngal Divine Mercy pole tu ai nga Yesu nga lo fa mana yeah o le la faima al tato por kalamena va ya so pupu nei ali fonga mo inga lai umalanga sum la stuff ia ona e lo le o e mulmulu vai am ia e perfect ngo foi ila vai nga e mulmulu vai wa lo ka fia ia e mulmulu ka vai wa ko isi me ke le ai ka wa mo ia o to ana ia e fe o ia ba tele tau ia nga sala o le futa va no pe a tele ni venga ma fa to fe ai mo to ia ia na tama male alo male li ia lo fa mai ia se u le nei aso na sina tupea io mo foi masinga mea I wala lava makoko le se mea ia nga ko li foi ia fale moe ia ko ala mai foi le kaya pa wale mea ina nei te wo tanto le filo ia ongo ngisi o ke malo lo to ka kiri ko filo ai di do mai ava pai ole ai ma ona foi male ngula ole siang sala na le o ke vai nga olo ai ngula le mele ye no ingala e ka kawanga ngula ngai fai lau kofsio ngula kaya fai lau kofsio ia ole tulanga na tatu po kalami ai onisi na me oro tupu tatu watunu malo ile nei fai vai aso pupu o te iloa o lo talia pe ye nisi o tatu pa mo ngole nei fai vai aso yana fai lo atula ia le ila stofia e tatu tele tau mavai nei e tatu maua se fa mantunga o popuanga o le maliu ma le toitu man malo keriso ma le manuia I se tātou o tunu. Avelo le mole toi langa nga fa te tele lilo yava ia tātou mata upu pe ona tātou fa so iai ia ma utalina fo le divai ngole Aoauli a wala vale sila fia le tunu. O nisi o meo lo tutupu meo le an tupu manisi o mata upu ono tule mai I sa so mua I tutonu o le tātou fa sila banga I Samoa teitea tu le tua ia lo soi fu malo manto wola I le da stofi ia wala vai le fa wino le tutua pe ona wino tu sa me le tanto ofisa I nai Samoa ia maruia tele la singo toyo le nei fiafi ia ma fa I tete ia wa tele la vai fa ma I lo pesi le nei vai tau I le nei te fo wa faina ia le soi fu maloloina ia o tanto sa ni ai I le fa mantuina le o popo ngala maliu ia Michelle tu manu malo o lo tanto wali fauna le na maliu ma tu ia mo I tanto ma tanto wang sala la fortuna lilo tau lunga mai le tanto filo inga le so fa te tele ia mo le tanto ma tanga le ia solo ia ele manatu le atoa poto al tau tai le atoa lo na va e pe yo upo al tatu watunu ia vatu le fa malulu ia Samoa lo mai mo fa fonga mai lu tau pa ia ma walunga mai New Zealand ia fa pe fo I tu fia o le langi lo fa pena ona maua mai tatu fa salonga male nei por kalami la fo se me o pa o vale ia se ma fa matalanga ia malu ave fale lo finangalo ia fa ma ua ma ave ia o le tūlanga o loo mana o mia le tātou atunu o mō le silafia mea o loo tupu I Samoa e me se fo I o tau manga a le tātou whaamasinonga. Ia, aina iele o le manatu Fofogamua alo fatele atu I tātou paanga maasani o le tātou pokalami nei a inga ma wo I New Zealand pa pea fo I le tātou atunu o loo sala lawi tu e fia o le langi ma Samoa nei manuia o faiva o tutoyo le nei a fiafi pa pea fo I le tātou le tio al radio Samoa matou malolo ina atu I le alofa maleanga lei o le tua tātou wheloa I le stofio mua tau whāsei fua. Sui fua ma ia manuia o le dawa mai moma fa fonga le tulu o le tautua ma la unanga a le fionga ia lilo ma iava mai na vai le sui o le tātou wala leo pe o ngalue puna wai mai tutonu o lo tātou tulu I Samoa la tō maua sisi wha wapunga
I le aso tofi a sangnei I lona lofa ma lona ngalelei. O lewa se antule va o lewa o lewa fia. Lusful malfitu minuto te nili tulai tolu le ni vainga o le Aoauli. In this update, the government says the culture of excuses on crime is over. It claims to have already surpassed its target of having 20,000 fewer victims of violent crime by 2029. That's compared to the last election. There were 157,000 victims in the year to February, 28,000 down from the 2023 baseline. Justice Minister Paul Goldsmith says they're starting to see real progress. The gang legislation has taken effect already this summer. That'll be feeding into the figures right at the end. Severe weather's on the horizon for the upper North Island. Met Services issued a heavy rain watch for Northland from early tomorrow morning. The weather will extend to Auckland, Great Barrier Island and Coromandel Peninsula early on Thursday before easing Friday. Forecaster Gerard Ballum says Northland will feel it worst. Expecting damaging gusts and they're possible to 140 kilometres overnight Wednesday and into Thursday morning. Claims unnecessary delays in getting people back to work are costing ACC millions. Physiotherapy New Zealand says ACC could save more than $500,000 per month if people were deemed fit to work more quickly. Currently, GPs must sign off return work plans written by physios. President Kirsten Davies says the government should allow physios to have the final say in order to ease delays. We can't afford bottlenecks in the health system and the cost drag of this. Small and medium business confidence is on the rise, reaching its highest point in 5 years. A survey by accounting software firm MYOB has found 46% of respondents expect the economy to improve over the next year. MYOB's Anna Louise Hoffman says external factors are playing a part. Falling inflation and lower interest rates, which will also be providing some cost relief compared to the heights that they reached in 2023. That's news to sport, and Rory McIlroy's win at the Masters was the highest watched final round of the prestigious major since 2018. The journey it's taken to get here, for all this history. His masterpiece. The final round averaged 12.707 million US viewers. That's a 33% increase on last year. Kiwis and Sydney Roosters legend Jared Waerea-Hargreaves will retire at the end of the Super League season. Previous reports had floated the possibility of an NRL return to the struggling Roosters, but the 36-year-old will instead finish the year in England and then hang up the boots. That's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Look for
fa o le papile le wa sola sola cha wa ai ua o tino ma If you're going to let Aoauli mai le Mount Via Band I da ua whamiru tau te le awha o le tolu o lau wha tasi mele sunga ia Victor o le tau tumara udanga le Tire World and Auto Limited ia ua fo ise tae toli poti wha talavanto Victor ma lola ngā lua ma lola un sa ia se ko mo malangi mara ko whafonga mua ma lola wang sa I ma lola tau tua ata loka ko I lau ta poinga sa mo se mo sa malawa ia ma lola manu sa I ma lola te le potaro ia te oto Ja, ua tātou o lia mai fo le divaingo le fiafi ula mala mwhai fo ngā ruenga tūtu ma whai vālo whilima pe ona whianga iei le tātou. Tino ia whau taimo le whilo inga le son dafi. Ia u teino, e tāu ana wha luang ka whilo ai e le I malimu toi tūle li whao la Victor. Ia sao le mai e whātua Ia. Mangaka ko le malo tātou tunu o le ua laka mo gaso le isa Ia. Ko ta le la fusa ava pe ngai ko e kau malanga tene mau ia ko siaki lo ka va de la ma ko siaki le ava pe ke ro mokingo e ia pe ro ka ro ngala wala ri se ma Sa o le le. Io. ka ngola ka ka le lava de ke mai le ko ka va de siaki me ia le lava ma tino ali a e so I le ka ko le ia weekend Ia, au lau whamanantu ia e Victor pa wane me tā ua le vai teimi nei mo lau sunga le sana momon. ia sao le o ka ko umara e le ka ko umara Ora mene e ni mo kwa e manga o e mo ko kasi se sa ka lori. Ya le ya mo ya tanto fa to Victor wa le long pu ile le pa ye mal malo sa mo lo ma to mai. ia fa kai man mato no se man o tato po pesini ia mato le su sene ele te seta pe tro sa varia mato riva tasi wa tala di moto ga potiso tala va riva sene ava pe skeno apple ka section por ia point sento e sero su sene pe tro sa ia mato fa ngai na to ta pe e tro sa vali con kesi o LPG iva ke kalama sento e sero su pitu tala e pitu ia fa te nge so con kesi kuai o so con kesi ngoa liang tengo e so con kesi fa su tala ia ona ngaro le swafa me so puesta numero tu puesta no ta so sei ta vai po sesia data it fa tu molosa I de ta so consini ole ta so parisini ole te to atusi ole tasi di matolu is kama ki bo dia mana tua ya dia fo ia ua ko pe malanga maka ko le sai ko le vai aso e ko nisi da wa manava ia ko ia mole seta ava pe ngai ki sa kilo ta vale ia ko sumai amro ta vale ton ko saki ia suiswa u pero fu service ia ko la wa transmission service a que difido sa o le do inisi to le inisi maulunga pa formato fel polylift o le lowing o tato snoko le tato pupas ngata ko le wings pass ava pela pa tawa mene ia mo ko la belta se sani ko le company mo le belta e to sa vari tato po pesine pa con to ni vayaso tua su tala pe media mata ile gaso o tato lo pena na mo ile tato a company pa pifo tato de fea te kano pivo fresh e tato mo li te to sa vale kali ma to to pa furusa ava pe ngai wa makangino pa de tonu ia le ngana tato puseve sia le comenta la wa ia le wa ma con fare to lo sa vale pa tawina foi tato sa vale fo sa vale tuai va pe ngai so ka vale ke mo e tonu ia tadi ka tato de to in lo moto to hai ka so mo ke to SUV ole ka kupia wa ko winter ole Hilux ya mare ni sen ole tubi drive for the lo mo uman te fa ma nai ta wa uman lo vari fa ta I ta to fa ta uman te uman ko fa u maksas ya por otentas mga vin focus for ya mare ni fi for uman li fi ya mare no ko mo fa pi e fa do feeling ai ta vari fa ta
Ole Paulo mete sumai mo ta pete fia para i ta vale me amato wa tai sene ta vale to ma singa lo thanks me para iso sa me amato ai mo to la vale gas back i le ta to ta vale o ta vale la ko male new work or new service o le para wecho ya tolu to sanga le warranty ta vale umbalava ta vale fo ta vale to ai mo la vale gas back me amato me se poli o iva lo fitu fa to lua do o le tato fa pau kasi fitu kuru pe o taro mo to po ngata po le tato po wai apa pe mo tino e pena maru ta vale e tamo foi nga yalu o sa mo pola tenga venga ma to e ko sia ku grade 6 sa nga di e pa o ta vale amata ma 6 ku to se pa ele sa was full mai dos full nga lungo ko siki me kuyo pa pe pa to siki me ki ton o ba asun ni mo lo delta pe to delta me ma to mahkamah saya subin masih pada 20 nga mo pala pesi e tolo ta vale e ta to sindi ole tawo ta to sikime ke ole 20 si ele sulu na raute e akte vale di masku e fali ne le ko temene apa pe ne to sikime ko le piki atu pa pe ne sia senyor ne ki samo ole tawo na to vindo ko mo lo temene le ta to pa mo ta to maktas to kasi o lua ke tele ka to bimba ai nga parte ke su palo ke ya ku ka fala ko ya tengo tu ar to to bimba ai dunga ta vale ni gaso to ravi wa pe mal vale to sama to su bimba sala te ni de baya solia to tasi to lu ko ia ta sama le ken ko wen ki no ta vale na de gaso si pe ya ta pe le pai vale nisco ya ta vale nisco sui pai faro ta vale te pa de por esa i le tato farisilia ngata fole al tato papa i mete foli o ivar pitasi tolu o ivar pitasi tolu o ya se vide mai ai ya no se sosani le tato papa ma temene se man pastai da mo mato no tai man yo favor prima sperando se mo tunga le tulare ulia ko pera se gaso mo malila breseta so fui ala van tula sunga ya Victor wa vela wi ma funga tamul moli o le tautu mala undanga na al entire world and auto limited yona la lai luai o Tara o le wan to is fully vamirute o le tala le tula fan tala fa without to tell am mai and nu o le langi male Pacifica. O le R-Dash Travel o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa fa pe le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A fe de loa i le ofisa o le R-Dash Travel tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu i valua o fa o o. Tolu i valua o fa o o mo le R-Dash Travel. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se au nanga family noto mai le kampani o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tau wha le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. A man tatu lima se lausi aga i atu le lima afe tala. Pe so te mai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua. Pe amanau mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. O mana o mie o e po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po e pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, i mata au pu tau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. Ma tala noa yalu isa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Talo fa Samoa. Waule ne yo kasu tialu, awal suia ngila wala kio. Aeva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela Ole wa is full fitu midu ton talo le tula e file le vang ole fiafi suil de 4 e ba mai antala mai au se mai ima o la nivel Pacifica e le fianga ya le anto severe e ma le polo galambe o la ganga ifo o faiva
O di sine o tātou whaalinga leo tonu mai a wala wale no fusi la fia o lo o tupa ia ma lo o tumalu le ni vainga o le fiafi mo mua o le tātou tusi o le vau filifili ma le tusi o le sunga. A wari ngalo sau lo minga o le tusi o le sunga whaatasi e ma le lo minga o le vau filifili e mawai whaalopenga o Samoa i se sifo tutuila mamarua. O nisi o tala tu o Samoa o ala ngā upu o le matafa i o le matai i le whainga o whaala lawe pe o whai pui ponga ma liu leo si o singa o ainga whesila whainga o paolo o si i whaaloalo whaalangingo e kālesia ma le tele o le ngangana o whaaloalonga na o le fitu se fulu tāla o le tau na o le official radio Samoa i le tolu pā tolu o na Hobel Avenue Manukau e maua tuwai sau lo minga. Morisi whamtalanga wala mai le lua o na lua tasi lima i watolu lua no lua tasi lima i watolu petunga iane i le shopradio.samoa.co.nz o le shopradio.samoa.co.nz e whai mai eisau oka whaawhitai. Ma le tātou whaalinga malamuli o whaapitone i le Casa Beds and Appliances o lo whaanga solo. Lo yele seti no for fabric no for toluma no for single se lua mai le iva tala i le vayaso o le moenga queen size mai le fitu tala i le vayaso iPhone 13 mai le se fulu lima tala i le vayaso ya anto ai lama le smart TV lima inisi lona la tele i le na o le se fulu lima tala i le vayaso a fiona loa i le fa fitu fa Great South Road i o tau e po le tolu fitu iva Great North Road i Dai Henderson. Walau ye le ovalo se lau lua lima whavalu o milo le lua mo o tohu po le tasi mo Henderson whailo iai na e whai a Fofoga i le radio Samoa i nei wha salonga o na maua tu i leo sau pau mai le tau tūmara unangana a le Casa Beds and Appliances wala wale longa puia li i o lo tau pa ia malo o tau malu i ala tu au nanga e pegi ona whaanga solo i le nei fo i waitau. Nisi dao whaalinga lau tau mai le ni vaenga le Aoauli le tau tua male au nanga le nei a le radio Samoa tasi lima i watolu a mo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. School tests may not be fun, but they're sure important. In fact, final exams can decide your whole future, whether you go to university or not, or what kind of lifelong career you have. So if you're not ready for a final test, you'll pay the price and suffer the consequence, sometimes the rest of your life. Some teachers give surprise tests or pop quizzes, so no one has time to prepare. You know, every one of us has our most important final exam coming, but none of us knows when. Death is the biggest pop quiz we'll ever face, because whether we pass or fail it is going to decide our future forever. You see, death treats us all the same. It doesn't matter how rich, famous, or powerful anyone is. We're all going to die. But none of us knows when. Princess Diana of England was the most famous woman in the world. Her photograph and face was on more magazines than any woman on earth. She was rich, powerful, and beautiful. She was royalty. Yet Princess Diana had no idea on that romantic, enchanted evening that her fairy tale life would suddenly end in a car accident. But neither did John Kennedy Jr. He was young, famous, rich, and married to a beautiful woman. Yet with all his money, power, and success, he had no control over when and how he would die. John Kennedy Jr. had no idea when he took off in his own private airplane for a fun weekend with his wife and her sister that all three of them would be dead in a matter of minutes. Much like his own father, President John F. Kennedy, had no idea on a bright, sunny day in November 1963 that he would suddenly be shot to death, ready or not. Don't you wish you knew when your final test will be? That's why the only smart and safe way to live is to always be ready, every day. And the great news is you can. You can actually be ready right now. Just ask Jesus Christ to forgive you for living your own way and to help you start living His way. Then every day you'll have total security and peace of mind that when your life's final test of sudden death comes, you'll know you're ready, even if it's today. Just think a minute. If you'd like a
Fofogamua now le vibisi everlasting praise le rivaingo le fiafi le bese wa whainga vivi mea umai le tua e tōru ngātu i le polgala mena o le think a minute le nei fo i vainga o le fiafi i le ua joe valu ma la familiuto na tale o le July wha i le nei fo i teimi o le aso. Radio Samoa. Taslima i watolu amo. Well, Angela ngang fa take Samoa le tato maftanga pe ona sasa wa i le July fulum le lua i la Aoauli na le la si uli before le vainga o le fiafi o la singa ngana wa le tala fe unga i la mai to mai po to le to tai le timi sa si la na ai lo fa le tua ma awida to lo on to soi fua ma no ia i le so anta tato to fisila fa i foi e lunga pe nga lunga lo le ma ngalo so le lo titi fitama ya i singa gana fo i le ringa somala tātou māputanga. Polakala me langa ngai fo whaipa. Spera mai ei le fionga ia le an tau savea. Ka mai a tala mai a Miriama lana toa pomari. Mai a tunu ese o le lano langi. Male Pasifika. Manuia lau singa o tutoe. Mana tua an tātou fuala au. Ya, whilo i e jahe olo whātu soi fo ia. Tolo i matautu. Male penisula mai molino. Le taitu pito ia pia. Si o utaulanga manaya. E fe pula fi mai le sau. O ata uma o fetu o le lani. E sulungi ia umasia uhani. A o masa bali bali. Le masina se i sulu. Ia Samoa no uatulu. Se i fai mafia fianga. Ie mama atene matama. Olo sisi vai ma pepese. Matata lato tulele. A umae mane ilano ole niu. Na oa umasi a umele. Nofo imama pei. Lesi tau langa o Samoa. Ai mana tua pea o upolu. Ole ingole osu o motu. Ele mafai hama o nangalo. Le tafe mali o mai singano. Olo nofo ai tine matama yunga lona awala lau papa. Le masina se i solo. Ia Samoa no uatulu. Se i vai mafia fianga. Ie mama atene matama. Olo sisi vai ma pepese. Matata lato tulele. A umae mane ilano ole niu. Na oa umasi a umele.
Berina o le Pasifika e whai mamita vitanga ia ita Wa whaapea o na lawi loa I le lalo langi atoa Walai o na toa tele le ao mai mo ia Samoa Le masina se I e susulu